Nous allons louer le Seigneur. Nous sommes au temps des louanges. Les mains. Seul Jésus peut sauver. Seul Jésus peut sauver. Si tu crois ce soir, ton salut sera là. Amen. Alléluia. Seul Jésus peut sauver. Seul Jésus peut sauver. Alléluia. Seul Jésus peut sauver. Seul Jésus peut sauver. Alléluia. Oui, seul Jésus peut sauver, oh mon frère. Seul Jésus peut sauver. Alléluia. Seul Jésus peut sauver. Seul Jésus peut sauver. Alléluia. Seul Jésus peut sauver, oh ma soeur. Seul Jésus peut sauver. Alléluia. Seul Jésus peut sauver. Seul Jésus peut sauver. Alléluia. Seul Jésus peut sauver. Seul Jésus peut sauver. Alléluia. Seul Jésus peut sauver. Seul Jésus peut sauver. Alléluia. Seul Jésus peut sauver. Seul Jésus peut sauver. Alléluia. Seul Jésus peut sauver. Seul Jésus peut sauver. Alléluia. Jésus peut sauver. Seul Jésus peut sauver. Alléluia. Seul Jésus peut sauver. Only Jesus. Seul Jésus peut sauver. Alléluia. Only Jesus can save you. Only Jesus can save. Alléluia. Only Jesus can save. Only Jesus can save. Alléluia. Only Jesus can save. Only Jesus can save. Alléluia. Only Jesus can save. Only Jesus can save. Alléluia. Only Jesus can save you, my brother. Only Jesus can save. Hallelujah. Only Jesus can save. Only Jesus can save. Alléluia. Only Jesus can save. Only Jesus can save. Hallelujah. Only Jesus can save. Only Jesus can save. Alléluia. Jesus is the winner man. Jesus is the winner man. Jesus is the winner man. He's a winner man all the time. Jesus is the winner man. 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 He's the winner man all the time. Winner man. Winner man, winner man, winner man. He's the winner man all the time. Winner man, winner man, winner man. Winner man, winner man, winner man. He's the winner man all the time. Winner man, winner man, winner man. Winner man, winner man, winner man. He's the winner man all the time. Jesus is the winner man. Jesus is the winner man. Jesus is the winner man. He's the winner man all the time. Jesus is the winner man. Jesus is the winner man. Jesus is the winner man. He's the winner man all the time. Jesus is the winner man. Our healer is the winner man. Our keeper is the winner man. He's the winner man all the time. He's the winner man. Jesus is the winner
Gloire à Dieu. Praise the Lord. Je dis gloire. Minamia achitena gbedodora. Mau nuso katato. Mia fufole dipo bo. Nida kpera men veviata. Nida kpere pu koranyita. Nida kpere jiruduata. Nida kpere de kpokpo le Kristo ma. Nida kpere moyo kata chova gbena Kristo. Et au troll au père Dieu ma. Et au garde fiaru père ma. Mi dakpere nukunu ota, mi dakpere doyoyo ota, mi dakpere nuyukata negaja wosaya mata. Mi biabe na ko mi apakpe dada wo le Yesu fe nkome. Utroya, ni dogbeda. Lesquels ne nous setons nomia demain. Donc, quelqu'un toje, kakabadatine echo, utroya. Bani un seto ke, bani un seto ake, e na de unu sedego afia, na konkona nusiano, konkona nusiano, ikenele zodem de jile mia domea. Le tepe ya ikenye alpha le lome. Des zones. Ne nema ke le tepe ike jutopo takpekpe ya le yejile. Le miape juape go de siademe. Le Nanderia juko gama. Des zones, c'est les Nadera, pas nous tourner les Africains, pas nous tourner des zones Yehowa. Les Yovo français, les Asiens des zones. Les Américains, des zones. Après tout, des zones, c'est toi. Des unti kokwe, des goftia, là où nous sommes. Aye du kokatana kbode de le Yesu pa nkome. Lendoya. Echo du kwa chakakle kiki atufte pe yaje aga $100 wakem be ya yirami le tepe ya na yirami le kiki akatame konkona no siano. Kon konti o troya après toi mi dakpere don tiata la Yesu fa nko sese ama mi do gbedale amen 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 ika désolé kika katame ni acho mi apodo ro gbanle a o.
sang, quand je vois le sang, quand je vois le sang, oui, je passerai par-dessus vous. Le jugement vient, tous seront là, ceux qui l'ont rejeté, méprisé. Oh pécheur, fais vite, reçois Jésus, et Dieu passera par-dessus toi. Quand je vois le sang, quand je vois le sang, quand je vois le sang, oui, je passerai par-dessus tout. Oh, quelle compassion, oh, quel amour, Jésus est puissant, il est fidèle. Tous ceux qui croient échappent à l'orage, il passera par-dessus vous. Quand je vois le sang, quand je vois le sang, quand je vois le sang, oui, je passerai par-dessus vous. This is day 5 of the February Global Crusade titled Abundant Life Through Christ. Voici Mawu be ŋusẽ gbɔtɔ le mía dome be yeayɔ dɔ be yeatso ka eye aɖe mía dometɔ ɖe sia ɖe. Egbea yi ke nye ŋkeke atɔ̃lia dzia, Mawu be ŋusẽ le mía dome wòtrɔ ya. Mi atsite ado gbe ɖa bia tso dziƒo Mawu gbɔ bena agbe le agbɔsɔsɔ me ne ge ɖe mía dome. Gavi míado gbe ɖa Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ etabla veve kpokpu 14, tabla veve kpokpu 14. Eye Abraham yɔ teƒe ma be afi si Yehowa ɖe ɖokui fia le eya ta wogblɔna va se ɖe gbegbe bena le to la dzi afi si Yehowa ɖe ɖokui fia na le Calvaria. Eya nye eto ma yi ke Yehowa Mawu ƒe to yi ke na mí ɖeka kple Kristo le agbe le agbɔsɔsɔ me. Eya ŋuti mía akɔ gbe tsi atrɔ míaƒe ŋkuwo ɖo ɖa Mawu gbɔ eye míayɔ Mawu wòtɔ ya. Míada akpe ne Mawu ado Mawu ɖe dzi ɖe Calvaria ta. Míado Yehowa ɖe tsi asubɔ Yehowa atsɔ ŋutikɔkɔe ana Mawu wòtɔ ya. Ɖe míakɔ gbe dzi atsɔ ŋutikɔkɔe ana Mawu ɖe Calvaria ta. Míade míaƒe katsatsa kple agbe le agbɔsɔsɔ me le Kristo Yesu me. Bibla na minya Salomo tablanem. One do Yehowa Mawu ɖe dzi elabena ɖeka ƒe ŋkɔ eye wodo ɖe dzi le anyigba dzi dukɔwo katã dome.
mia subo Yehowa dziƒo Mawu la mia dui ɖe dzi be ona be Calvary asɔgbe na mi yo tsɔ agbe le agbɔsɔsɔ na mi le Kristo me mia do gbe ɖa le Yesu ƒe ŋkɔ me mia do gbe ɖa ɖe dukɔwo ta Mateo etabla bevɔne kpokpo 14 ebe eye wa de gbefa tseruƒe ƒe ŋutinyanyuie le afi sia afi amewo miado gbe ɖa to diseketsia dziƒo ne ʋu ale be dukɔwo katã no akpɔ ɖeɖe aƒetɔ ne ʋu dziƒo va gbɔ amewo be dzi ne nɔ ʋuʋu na ɖeɖe kpɔkpɔ amewo ne tso woƒe agbe na Kristo ama one kpɔ ɖeɖe tso nu vɔ̃ si me ale be woakpɔ agbe le agbɔsɔsɔ me woawɔ numetoto ku ɖe agbe le agbɔsɔsɔ ŋuti le Kristo me le Yesu ƒe ŋkɔ me miedo gbe ɖa le dɔwɔwɔwo ƒe agbalẽ tɔwo tanyi Biblia be Samaria dua tsitre ɖe Mawu nya ŋuti gake Mawu nya Mawu be ŋusẽ ʋu agbo na dua na Mawu nya kɔkɔ edo gbe ɖa be do gbe ɖa to na dziƒo Mawu bena ne ʋu agbowo meri akɔbligbowo ne ʋum ale be dziwo katã le xexea woakpɔ ɖeɖe na nyanyuia woakpɔ kɔkɔ na nyanyuia le Yesu ƒe ŋkɔ me miedo gbe ɖa le agbe le agbɔsɔsɔ me le Kristo me do gbe ɖa na aƒetɔ bene ɖe mɔxenu ɖe sia ɖe to disiketsia to ɖoɖo ya tsia amewo akpɔ katsutsu le kike bliboa katã me be dziƒo akɔbligbowo ne gbã ale be amewo ne ko woƒe agbe na Kristo le Yesu ƒe ŋkɔ me le Yesu ƒe ŋkɔ me miedo gbe ɖa le après Dodibi va t'aider. Après. Dukɔa wɔ nu vɔ̃ ɖe Mawu ŋuti eye eda va ɖu wo Mose ƒe agbalẽ 4 tabla 21 aƒetɔ do gbe asi na Mose bena ne wòakɔbli be da eye wòade ɖe eto ɖe dzi eye ame sia ame yi ke eda la ɖua ne ekpɔ kɔbli da ɖe la kpɔ agbe míadzado gbe ɖa be ame yiwo katã le xexea mea Nioto amia do gbe ɖa be le xexea katã mea ku ɖe tsakatsaka yiwo katã le xexea mea mia do gbe ɖa nu yiwo katã woŋlɔ ɖe Biblia mea be amewo da ɖuwo be ɖe ganyawo le sesẽ miakpɔ bena be anyigba ƒuƒuwo le afi sia afi eye gbegblẽ le xexea me katã miakɔ gbe dzi ado gbe ɖa na aƒetɔ be Mawu ne ŋutɔ ɖiɖi va be ɖe ame yiwo katã da maɖua ɖe Mawu ne va fa kɔ na wo be ame yiwo katã dzi seke va fifia
bele do Kristo de chia beri amone oko kalvaria amone po kalvaria ne wata kakple agbel agbososo mele Kristo me mia do gbere na peto maune tuka mo maula diamo eye wa buji ponu na avu agboyo kata le tutua na do gbere ya do gbere de kpolo la gata mia tole gbogbo me kanye do jisike ani premier piano ya do gbere beri ma wo usene kpotono doji le wo fa gbo me wa sogbo lo waji meri jibe odegbe fa maunya ba mo ne cho fa gbe ana Kristo alebe nu gaga ona jo amisisi ye ma wo nguse ye bere ma wo pa me gbono no ma wo ba nse ba gbososo ne gere wo fa gbo me ma wo ba si ne kasi mi adometo de siani kel te pe amti o troya mi ma troy mi ba po ma logbalo ya dogbeda bere ma mi a todo ki o da poto ba si me bene wonu gaola gba o messiah me o troya apoto la wonu ga onu tunjo atu o troya Jacob bere ni matatio na jona ma yiramo maula yirami le saya male tepea la gbososo me la Yesu fan comme kafu na mao kafu na mao befa de role mi asimi anami ni dakpene apoto de juto fota pepe ya kele yejita Egbea nkeke atonlia mawu laga de zon le mia dome gede wo echonde kemea eto era ni gododo pastor bo gododo le palais de congrès à gandre pepe me dibe makpo mi ba si onenyi ba mi yegbe a ma woni yirami mi kwasebe mi ko saflia ni ko saflia Eto miava apeto ale mialalam le tepema e waga wonu ganuga le miadome befa fianci ape befa de revivier toi yenyebe echoa soa ye judopo monya kaka ava yepe nu yenye pe tapopo elle a nye nu gan elle be mia yi afi si afi
ne miedzo fiasia le teƒe ya miage ɖe teƒe sia teƒe eye tsɔ le ŋkekea mea tsɔ ƒe ŋkeke mea miakaka ɖe lomedzua katã me eye miakpe amewo ame yiwo katã mekpɔ va afi ya o miakpe wo esɔ eye ɖoɖoa woaƒoe ta mina miakpe miaƒe apelikawo miaxɔlɔwo miaƒe hadɔwɔlawo ame yiwo katã mekpɔ va afi o kpakple nu gbogbo yi ke le dzɔ le teƒe ya mekpɔ va oa mikpe wo ne woava etsɔ emexɔ se be kaka la posɔ wotrɔ ganea miava ɖo teƒe ya kaka yi mietɔ dutoƒo mɔnya kaka dzi yawo ɖa gbe fi ɖa memle ɖa kɔsi ɖa kpakple gbe ame yiwo tsɔ woƒe agbe na aƒetɔ Yesu Kristoa nuɖuɖu ɖe ava me wa aɖe akplɔnu aɖunu woaxɔ nyisɔ kɔsi ɖa gbe dzinu yi ke mi lia ƒe ŋkeke blaevɔ adelia kɔsi ɖa yi ke gbɔna gbe le lome afi ya leke ƒe gododoa ava me le hanɔƒe gã le edzra na woe esi akpɔ me vava tso etrɔ gane gatɔn etrɔ gatɔn amen oh alléluia. Metsɔ bubu na bubume yiwo le mía dome miawoe zɔn va mía dome aƒetɔa ne yra mi bubume yiwo katã le mía dome mi ɖewo na mi vɔ eye ame yeye aɖeke mele wo dome o Mawu ne yra mi. Ne le xɔ Yesu Kristo abe aƒetɔ kple ɖela ene anawɔ ɖeka kple mi ne míadzi ha eye míakafu Mawu mina ne maɖe dukɔwo ƒe hadzihawo afia mi.
this world that I've been living collapses from my feet when my life is melted and disturbed. Though while we sweat and I'm poured out, I can cling to his cross. I have peace in the midst of my storm. When my body has been broken, rocked with pains and miseries, when the doctors have done their best, but they all look lost. In the dark room of my problem, there's a light that keeps shining through. God gives me peace in the midst of my storm. There is peace in the midst of my storm-tossed life. There's an anchor, is a rock to build my faith upon. Jesus Christ is my anchor, and I feel no alarm. God gives me peace in the midst of my storm. When the storms of life is raging, yet all my friends forsake me. When I look out for my comfort, and there is none, I'll encourage my sad soul in the way of the Lord. I have peace in the midst of the storm. There is peace in the midst of my storm-tossed life. There's an anchor, is a rock to build my faith upon. Jesus Christ is my anchor, and I feel no alarm. God gives me peace in the midst of my storm. One day the Word came walking down the road on his way to Jairus' house. And a certain woman with an issue of blood heard that he was healing, doing good. She said with her mouth, If I can touch his cloth, I know I will, I know I shall be whole. she crowded through the crowd ever so bold. She touched him and she was made whole. She laid Hold on the word, she laid hold on the word, and it's what for her. Yes, it's what for her. she laid Hold on the word, she laid hold on the word, and it's what for her. She was made whole. she laid Hold on the word, she laid hold on the word, and it's what for her. Yes, it's what for her. she laid Hold on the word, she laid hold on the word, and it's what for her. She was made whole. Jesus turned
said. The woman now healed, trembling fell before him, told him all the truth and what she did. Said to her, he called her daughter, daughter, your faith made you whole. Now go in peace, don't worry anymore. Go your way, continually whole. She laid hold on the word. She laid hold on the word. And it's what for her. Yes, it's what for her. She laid Hold on the word. She laid Hold on the word. And it's what for her. She was made whole. She laid Hold on the service. She laid Hold on the service. And it's what for her. Yes, it's what for her. She laid Hold on the service. She laid Hold on the service. And it's what for her. She was made whole. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Kafu kafu na mau. Miase da sedidio do yo wom apeto alele mia dome la fia. Miase pe da sedidio. Ebe yepe nkonye Dr. Sonyike Edmond. Kakatu pe akpeve kple bla vevɔ ɖeke lia me ape nɔ grâce eɖo pe bla tɔnvɔ ɖeke kuxi ɖe nɔ edzi tso kaka yi ma me miase epe ɖe asi ɖiɖia. Ebe novi nyɔnua ebe na pe ame eve wonye sia va ya ne mlɔ anyi amega dɔna alɔ eye esia eɖe ne kaka viawo va ple atike ne atike ko na kafite mlɔ anyi akpɔ alɔvi ɖe adɔ gake yi ke ɖoɖo ya va ye woɖe gbefa ne ye wogbɔna edo gbe ɖa na mawu gblɔ bena ne va teƒe ya la
be mawu ne yɔdɔe bena ye ma agatrɔ dzo le teƒe ya gbakple nenem ƒe dɔlélia ko yɔ ɖe agbexoxo yi ke ɖoɖo adze gɔme ŋkeke gbãtɔa dzi zi ɖeka yi ke pastor do gbe ɖa exɔ yeƒe dɔyɔyɔ eye yi ke wòva teƒe ya kaka tso yi ke ɖoɖo adze gɔmea ne mlɔ anya edɔna lɔ bɔbɔe nenema ke vevesese ɖe le yeƒe afɔ me nenem ƒe vevesesea tsã edzo eye ekpɔ hayahaya blibo eye wòle akpe da na Mawu. Amen. Oh, mi ƒo asi kpe sese ɖe na Yesu. Aƒetɔ abudu yɔna nɛ bene ye wòtso kuxi ɖe nɔe dzi kaka ƒe 8 nye sia nyase ƒe ɖaseɖiɖi. Kafu na Mawu. Amen. Ebe ƒe ŋkɔ nye le esi abudu ƒe 27 le esi benetɔ ye nye ebe ye ge dzeƒe ɖe me ƒe 8 nye si eye le yeƒe axame miamea vevesese le teƒe ma na ye yi kɔndzi tso kaka gɔmedzedzea me ke vɔa womete ŋu kpɔe gbɔ ye vevesesea dzo eye ɖoɖo ya me yi ke ye va to Mawu ƒe amenuvevea mea Mawu kasi ye ŋuti vevesesea dzo le Yesu ƒe ŋkɔ me. Ebe tsɔ ƒe gbe ke pastor do ɖa ye me xɔ ye ƒe dɔyɔyɔ le eye egbea yi do ɖoke kpɔ yi ke yewo yi kplɔlawo ƒe ɖoɖoa ye nɔ anyi teƒe didi va yi megase vevesese ɖe kpekpe o. Enu yi Mawu wɔ na woa ele wɔ ke na wo tsã. Fifi la la wɔe na wo eye teƒe sia teƒe yi ke duduƒomɔ nyakaka le edzi yim lea Mawu le wɔ ge na ame sia ame. Amen.
Gloire à Dieu. Notre Dieu ne peut jamais venir en retard. Nyape mawa mati megbe bereo. Lekeke anye adikayo metomnele. Hahayo tum le dogoa. Oya homauji seko. Tu es dans cette condition. Tout ce que tu essaies ne marche pas. Tu as prié, pleuré, tu as jeûné plusieurs fois. Et tu espères que ton nom sonnera. Le sais-tu? Le sais-tu? Le sais-tu? Le sais-tu? Sais-tu que Dieu ne peut pas être en retard? Jamais, jamais dans tes pensées, n'oublie jamais, même dans la nuit, que Dieu ne peut jamais être en retard. Oh, le sais-tu? Le sais-tu? Le sais-tu? Le sais-tu? Sais-tu que Dieu ne peut pas être en retard? Jamais, jamais dans tes pensées, n'oublie jamais, même dans la nuit, que Dieu ne peut jamais être en retard. Quand les docteurs sur terre t'ont confirmé que ta maladie dépasse les traitements, j'ai une bonne nouvelle pour toi, le grand docteur est ici. Juste une seule touche et tu seras guéri. Quand les docteurs sur terre t'ont confirmé que ta maladie dépasse les traitements, j'ai une bonne nouvelle pour toi, le grand docteur est ici. Juste une seule touche et tu seras guéri. Le sais-tu? Le sais-tu? Le sais-tu? Le sais-tu? Sais-tu que Dieu ne peut pas être en retard? Jamais, jamais dans tes pensées, n'oublie jamais, même dans la nuit, que Dieu ne peut jamais être en retard. Le sais-tu? Le sais-tu? Le sais-tu? Le sais-tu? Sais-tu que Dieu ne peut pas être en retard? Jamais, jamais dans tes pensées, n'oublie jamais, même dans la nuit, que Dieu ne peut jamais être en retard. C'est trop tard, il n'y a plus d'espoir pour toi. Sont-elles les paroles que tes proches te disent? Ne les écoute jamais. Dieu a un bon plan pour toi. Dieu fera juste ce dont il est capable. Le sais-tu? Le sais-tu? Le sais-tu? Le sais-tu? Sais-tu que Dieu
Lord. Kafu The experiences kafu of the na last mau 4 days has proven nkekene once yo again mi wo vai pe nu that metoto Christ de Jesus fia bena indeed came Kristo to give us Yesu life Kristo and a that in eva abundance. be ya nami agbe le Tonight is agboso another some night fiansi ya of that ganye fiansi experience bubu of that ye power of miaga God wo in mau our pe nu midst. sia pe nu metoto As our Father le in the mia Lord, dome Pastor Dr. esi William me Kumuyi ma comes mia up pastor with the power of the Lord Dr. to break every Kumuyi yoke, e to ava loose every band, kpakple and to mawu set pe the nya captive free. aŋe But before kɔkutiwo he comes up, atso join kɔsɔkɔsɔwo me to welcome eye wòana boyomo our nakpɔ music katutu minister for the wɔ ɖeka evening, gba kple m Luke ne mía Gito. axɔ Et salutations míaƒe à tous. hadzila Merci à nouveau de nous recevoir parmi vous. Nous sommes honorés akpe de bena mi pouvoir xɔ mi élever le le mía nom de dome Jésus. Est-ce qu'on peut l'acclamer esia tous nye bubu na ensemble mi bien haut, bena bien míade fort de tous nos míakafu cœurs? J'aimerais vous míaƒetɔ entendre Yesu crier Kristo ƒe ŋkɔ Alléluia ame sia ame de ne tout do votre ŋgɔ be cœur. aleluya Aujourd'hui, c'est une joie pour nous d'être egbea avec enye vous, dzidzɔ de na mi pouvoir bena célébrer le míawɔ nom ɖeka de gba kple mi Jésus. ne Nous voudrions míakafu remercier Yesu Kristo ƒe ŋkɔ Dr. Kumuyi dzo qui nya nous da reçoit, kpe ainsi na que toute son Dr. équipe. Kumuyi Et nous sommes ici pour que vous dire qu'il y a de Kpemi l'espoir. J'aimerais savoir combien ont besoin de Medibe voir Dieu agir dans leur vie. mia Si dometɔ c'est nene votre le cas, di be levez la mawu ne main en ɖe ce zɔn le moment miaƒe et dites, agbe je me veux mi kɔ asi voir dzi Dieu makpɔ agir dans ma gblɔ vie. be me Et di nous be allons lui makpɔ mawu ne demander ɖe zɔn le agbe nye d'agir me au nom de Jésus. mawu la ɖe zɔn le agbe me tsã le Yesu ƒe ŋkɔ me. Allez, on tape des mains dans ce lieu. Mianɔ ƒo asikpe o mianɔ ƒo le Un peu ha plus dzi fort que ça. mianɔ ƒo le ha dzi Tous ensemble. tsa tsa. Dieu, je te prie de toucher à ces gens qui sont devant moi. Saint-Esprit, je te prie de glorifier Jésus, le roi des rois. Trinité bénie, agis en puissance comme au jour d'autrefois. Et par tous ces gens, par ta présence, qu'ils puissent aujourd'hui se tourner vers toi. Oh, agis, 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 ô Dieu dès aujourd'hui. Oh, agis, agis, glorifie Jésus par le Saint-Esprit. Agis, oh, agis, 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 ô Dieu dès aujourd'hui. Oh, agis, agis, Père, glorifie Jésus par le Saint-Esprit. Oh, Jésus guérit les malades, accorde aussi la liberté. Délivre, je te prie, les captifs, libère aussi même les opprimés. Jésus, tu es la manière aujourd'hui pour l'éternité. Oh, c'est en toi, Jésus, que j'espère, à toi la gloire au ressuscité. À toi la gloire au ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Une autre fois, à toi la gloire. À toi la gloire au ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. Vois-le paraître, c'est lui, c'est Jésus. Ton Seigneur, ton Maître, oh ne doute plus. À toi la gloire, à toi la gloire, au ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Une autre fois. À toi la gloire au ressuscité.
À toi la victoire pour l'éternité. Il est notre victoire, notre puissant soutien, notre vie, notre gloire. Nous ne craignons rien. Il est notre victoire. Il est notre victoire, notre puissant soutien, notre vie, notre gloire. Nous ne craignons rien, nous ne craignons rien, nous ne craignons rien. Nous ne craignons rien. Oh, agis, 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 ô Dieu, dès aujourd'hui. Oh, agis, agis, glorifie Jésus par le Saint-Esprit. Oh, agis, 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 ô Dieu, dès aujourd'hui. Oh, agis, agis, glorifie Jésus par le Saint-Esprit. Agis, oh, agis, 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 ô Dieu, dès aujourd'hui. Oh, agis, agis, glorifie Jésus par le Saint-Esprit. Oh, agis, 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 ô Dieu, dès aujourd'hui. Oh, agis, agis, Père, glorifie Jésus par le Saint-Esprit. Oh, agis, 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 je t'en supplie. Oh, agis, 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 agis. Oh, agis, agis, oh, agis, agis, agis. Oh, agis, agis, oh, agis, je t'en supplie. Agis. Acclame-le. Wasikpe na Yesu. Wasikpe na Yesu. Wasikpe na Yesu. Wasikpe ne. Yeah. Oh, qu'il est bon. Enyo Il est, nto. oh, merveilleux de pouvoir adorer le Enyo roi. bena wa subo fia odi fia la. Il est écrit dans le psaume 29 que dans son palais, dans le Onglo le palais psalmo du roi pe des rois, agbale tabla voici dans que sa il y a me gloire, bena me c'est écrit bo tous fia la ces le cris ye de pe fia gloire. same. Et qu'est-ce que vous diriez Et que nous nous joignons nos tikokwe voix ye nye à fia la to. celles des séraphins, Nya des wodeka aso chérubins, mia pe gbo a tous les wodeka gba anges, ple et que serafio nous dola o glorifions katan le le roi des dipo rois, le eye Seigneur nya des tso seigneurs, nu le Dieu tikokwe vivant, na le fia odi créateur fia des cieux ma et u de gbagbe la terre, dipo chantant kple gloire. anyigba pe wola mina mia di ntikokwe na mawu mia tso ntikokwe na mawu. Je te suivrai tous les jours de ma vie. Je te suivrai tous les jours de ma vie. Chantez avec moi. Je te suivrai Miti tous les hakuri jours de ma vie. Je te suivrai Yesu mano yome tous les jours de Le nyak ma bemen ke ko vie. katame. Chantant gloire. ano hadim Gloire, ntikokwe chantant ntikokwe gloire, ntikokwe na unko gloire. Je te suivrai tous les jours de ma vie. Je te suivrai ate yome tous les jours Le de nyak bemen ma ke ko katame. vie. Je te poursuivrai Yesu yome komano tous les jours de ma vie. Le nyak bemen ke ko Je te katame. poursuivrai Madio tous les jours de ma fevie vie. le nye agbemen ke ko katame. Ano kafu kafu hao tim na o.
te suivrai jusqu'au bout du Agbemen monde. kata, nye agbemen keko Contre kata, vents et contre Mano yo, marées, je te ferai connaître au monde, chantant gloire, ye ma degbe fa wo kona kiki kata, gloire, ano haya di, chantant gloire, nti kokwe na wo ko, chantant gloire, gloire, chantant gloire, gloire. Aucune neige mille voix pour te célébrer. Aucune neige 100 000 voix pour te célébrer. Aucune neige 1 million de voix pour te célébrer. Aucune neige 1 zillion de voix pour te célébrer. Qui donc dans le ciel est semblable à toi? Qui donc dans le ciel est semblable à toi? Qui donc sur la terre est semblable à toi? Et qui dans l'univers est semblable à toi? Aucun autre nom que Jésus, 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 chantant gloire, gloire, chantant gloire. À vous. Chantant gloire, ebe mi adi kore nti, gloire, chantant gloire, gloire. Mon Dieu est un Dieu puissant, nye ma ou il sento, règne. Mon Dieu ele fiadum, est un Dieu puissant, nye ma ou kanento, il règne. ye ole fiadum, Revêtu de gloire et de majesté, nti kokwe, ble ganyenye, yo so do, revêtu Et on de les gloire fiadou. et de majesté, il règne, il règne, il nye ma ou le dufia, règne, yesu le dufia, il ele règne, fiadum, il règne, il règne, il règne. yenye fia, Mon Dieu est un Dieu puissant, nye ma ou nu sento, il règne. ye ole Mon fiadum, Dieu est un Dieu puissant, ma ou nu sento nye ma ou il ye, règne ye ole fiadum, revêtu de gloire et de eso nu ti kokwe, ble majesté, ganyenye, il sota ba règne voine, revêtu de gloire et ti de kokwe, ble majesté, ganyenye, il règne, il règne, ele fiadum, il règne, ele fiadum, il règne, il règne, il règne, il règne, il règne, chantant gloire, ma ti ha be nti kokwe na o, gloire, chantant gloire, gloire, chantant gloire, gloire, chantant gloire, gloire. Élevez vos voix, louez-le maintenant. mi kafui,
Maou viola sara me amebe mi kafu maou. Miakpe apôtre Chami Raymond Tcho Hameiko nabe bon pâturage ne wa akpe d'ici kebe zimenola va planter nami. Mi dobli sese de hallelujah. Mi yanya pe maou apen kon. Yehowa koko togo dade ye pe vosa me pliaji. Eye keka maton va yea. Elle kwa be mi l'apostolo pe to pe nkeke me o ene. Eye fofo kata be fofo apostolo kata ba apostolo mais ça mane cho. Eye pastor kata be pastor mi pem classique PCC ne mi akpem ya be pastor docteur pastor William Folorosho Kumoyi. Akpenami togoto kafu ne maou wo troya gale tokerelo mabe wo troya gale tokerelo wo tro tokere nami wo troya la gbome le pomome Togo to maou yirami. Oh, e Georgina be wa yon be Togo to. Elle be mau pe nous se. E didi va Jimmy Paul Togo. E ye cho Togo a o le yira jupochia o. Ta miawe la nye ya yira. E ye miaji ya yira to la ide a jukota me. Na nye Togo vinto to a. Ne nyabe yeji ya yira le to na me kota Afrika nele ha. Ambesia me de bona sesere bena amen. Fofo mi dak pena o. Mi jira wonko. Elabe maou nuye nenye. Eye ewa doto ke egbe siagbe. Egbe tio keke gbanto di va sede. Egben keke tonle ya dia. Koseben keke. Nous seben keke. Amenu baba ben keke. Mau me dogbeda. Ben nous seo ne kona mesia me pa gbemele Yesu pen come. Après to la be jijo. Ne yo jisia jime. Dede na mesia me. Baba doyo yo le ina mesia me. Amesia me ne kokatutu. De pokpone nonogo na mesiame le Togo ya yira nesra cho Togo wakaka de keke akata me cho fiensi aji apato akpena obene tonam mi dogbera le Yesu pan comme ma yira mi minani fa minani Minya be mi va be nya kwa gbe pa gbo soso mi va be nya kwa gbe pa gbo soso mi va bena maou ike trona me pa gbe be ntinya na yirami ela bena ne wo de ka papele mawa Kristo Amaike kudemia talatisto ganchi. Segome, Yesu choy pa akbena be akbena suwe asio.
Yesu nye Mawu be vi. Trɔ zu amegbetɔ be vi. Be amegbetɔ viwoa woatrɔ zu Mawu be vi. Elle kwa be ele ka alo ati ele ka be nugbo eka le didi va nyigba dzi le didi va nyigba eye eka ba nyigba eka nyigba bo eka tso afi ɖe va nenye be eka o tsa nyui ɖea kaka eka na tsa kekeke vɔ kɔa ɖo yi ame aɖe le ego keme dzi ame bubu le afi bobo se gɔme be Yesu va eva be yeawɔ ɖeka kpakple mía amegbetɔwo be ne gamea soa yeakplɔ mí ayi dziƒo nenye be wɔ ɖeka kpakple Yesua dzidzɔ ɖe le me ekɔkɔ na ame dana ɖe dzidzɔ me dzidzɔ yi ke womate va gblɔ dzidzɔ mavɔ dzidzɔ yi ke goglo ekeke ekɔkɔ be le agbemekekewo katã mea Yehowa ƒe dzidzɔ nanɔ na wò ya ŋusẽ wotrɔ ya dzidzɔ mee mieva ɖo ma ƒoƒo na wò tsɔ ku ɖe egbe ƒe dzidzɔ dzidzɔ ɣe sia ɣi naxɔ dzidzɔ ne ge ɖe luʋɔwo me dzidzɔ le ge ɖe nyaƒe gbɔgbɔ me mebe dzidzɔ le ge ɖe nyaƒe susu me mebe ɖe ewɔametsi bliboa katã egia trɔ zu dzidzɔ tso zã yame dzi elabe dzidzɔ ɣe sia ɣia eye la na agbe ƒe agbɔsɔsɔ yawo ta mawunya yi ke míasea yebe tanya ye nye dzidzɔ ɣe sia ɣi si ke le agbe ƒe agbɔsɔsɔ me ele xɔe le tɔwa axɔ tɔwa zã yame mebe ɖe edze xɔ tɔwa le zã yame dzidzɔ ne ge ɖe luʋɔwo me ne ge ɖe wo gbɔgbɔ me wo susu me na ge ɖe lãme na o dzidzɔ ɣe sia ɣi dzidzɔ ɣe sia ɣi loo Salomo ƒe agbalẽ ta alɔfa ɖeka kple amatɔ̃ kpekpe blaene-vɔ-tɔ̃ ne Biblia le asi wɔ aʋui ne nyakpɔ ne le se miankɔ le radio dzia tsɔ Biblia na xli kpasamido ebe ekplɔ eƒe dukɔ la dzoe le dzidzɔ me kple eƒe ame tsiatsiawo le aseye tsotso me nɔbi meka be nya gblɔm le teƒe ya o ame yawoa agba le wo dzi ame yawo le fu kpem Mawu kpɔ be ame yawo le ɖuaya Mawu kpɔ be ame yawo le kpe fu Mawu kpɔ be wole dɔ lém azɔ Mawu va kpɔ wo ta nenema yi ɖo yi ŋuti nyawo le ema gbasia game le fukpekpe me gasia game ele kɔkutsiwo te gasia game le favi le xanu gasia game aya ɖuɖu kple fukpekpe eye woatɔ wòa dɔ lele be nyakoe vɔ ezã yamea Yesu be yeva va dzi wò kpɔ bebe ele afi me hã yezã yamea Yesu be yeva va dzi wò kpɔ nukakawo katã ela tutui fukpekpewo katã la dedzo dɔlélewo katã ela tutu ɖa kɔkutsi yiwo katã le kɔ na wa ela gbɛ
Yesu ya kaka nu de pepe yi ka bo sam cho bla o daria ela kaka o kekekekekeke. Ne me ko nu po wa. Ne me po jijo po wa. Ne jijo me ba gbo me po wa. Esaya me jijo avado. Hey! Agbe la gbososo me va do saya me. Ba jime totro nana mi jijo. Ma jijo manana me doyoyo blibo. Enye resia yi pe jijo yi kembi pona la gbe pa gbososo me. Eya e oja na o le saya me. Ma cho no me ton, cho fiami. Enu gbanto. Jojo enyenye kple jime totro pe jijo si ke vananami. Eye evelia mi akpo jijo toke yi ke suna dono osi. Elle avait donné le yokata le lamena wa mawya de ojo. Anabe jijo la no ame ogbesi agbe. Maga jo le fi akpakpe le veve sese o. Magba jo le fi akpakpe le tam bubu o. Ah o. Ano globele la me gblem la. Nye mete le dalon. O me le se veve. Nu ti fafa de kento me le lamena mo. Kasia. Yesu dokita va gbo. Yesu doyola eva yodo. Yesu dokita va tron siam la gome. Ebo jijo yike mesu amade kesi powa maula chena wea. Emanye jijo toke. Eye wo yike besia gbele se veve le kanua. Veve se sia ole jo. Nu kakao le jo. Kakao le jo. Jijo yike Yesu le na ozaya mea. Amadeke matema gbleo. Enumeli na gbleo. Eye enye jijo toke ike la ke doyoyo blibo vanao. Egbe pe jijo. Jijo toke yi maula now. Eye jijo ike la nuanyi now. Ye a o kata yi. Asike na chono kpomo na Yesu be vava zivelia. Anyigbajia na kpo jijo. Jipoha na kpo jijo. Jijo mavo. Jijo blibo. Jijo ikelida. Jijo mavo. Cho mavo ide mavo me. Gama me yade nele jipoha de. Adachi de kemaga nunkume na o. Jipoa no kaka pakpe tam bubu de kema la fima o. Jipoa abon sambe chukara dodo na me de kema la fima o. Afima nye pakpe mnya togo. Afima na zon le sikabe mododo oji. Eye ne ba miro jipoa na be o paso kumo Yohane ba. Mabe nyahameba eye gamamea nyabe jijo la nye jijo ma vole Yesu penkome emala nye jijo yikela no amekokeome le Yesu pe vavagbe azoma de gome na anugbanto ma tue de ka nugbanto enye jijo de yikema una na me na etro jime eye le no agbejojo e Salmo pagbale tabla ton vodeke. Aleke o na kpona jijo ntonto. Jijo vava. E gaya ao. E gamena na me jijo mao. Anya mega. Amega nye mena na jijo mao. Ade nyonu akpo nyonu nyela de a. Nyonu nyue de kpokpo mena na me jijo mao. Akpo nu tu nyela de ajivi gbogbogbogbo a. Menana me jijoma o. Menana me jijoma o. Akpo
encore teƒe gã aɖe le gouvernement mea ye nana me dzidzɔma ao dzidzɔma be nyagblɔme le o ma ƒoƒo na tɔ ko ɖe David efia gã aɖe le eƒe dzidzime ye be nyame gblɔ na mi eye dzidzɔ ya menɔ David si gama me o nyaɖo toe le Salmo tabla tɔn vɔ ɖeke keke matɔn seda David be kpɔɖa evodada mee wo dzim ɖo nu vɔ mee da nye fɔ nye fu ɖo keke ame enyilia ebe kpɔɖa keke mate nyateƒe toto si ke tso dzime ke ne dzina fiam num ne ma dze nunya le ememe mawu dzina nyateƒe le ememe mawu de nyateƒe ye wodzina vɔ nyateƒe ya menɔ David me o nunya yi ke sunamesi ye wo menɔna nu vɔ ba agbenɔnɔ wa nu vɔ ma mele David si wòatsɔ nɔ agbenyui o evava mawu gbɔ be mawu ne le tsi na ye ne ye ŋuti wòakɔ elabe ye kpɔ be ye ƒo ɖi ye nɔna agbe baɖabaɖa eye agbe yi ke nɔme lea etrɔ zu dzɔgbevɔ̃etɔ eya ta ye mele dzidzɔ me o eya ta David va mawu gbɔ be ne le tsi na ye ne yeafu abe alẽfu ene ebe fia menye lo eye meɖo ɖoƒe gã bɔn ɖoƒe gã ya yi ke melea mele dzidzɔ na me o mele dzidzɔ na me o eye ɖoƒe gã yi ke le asi nya mena be ɖe agbenya fu fo tititi abe sino ene o eye dzidzɔ ya mede blibo o mekpɔ agbenya kaka dzidzɔ ɖeke mele agbenye me o mekpɔ be agbe ƒoɖi yiwo menɔna wɔe be dzidzɔ ɖeke mele menye o mekpɔ be eke ale yi ke nye melina ke le mawu ame o ana be nye mele kpɔ dzidzɔ gaɖo mo anɔ dzi gaɖo mo anɔ gɔme gaɖo mo ayi ŋkɔ vi ɖe gaɖo mo agade megbe le mawu ŋuti gaɖo mo meyina ŋkɔ eye gaɖo mo menɔ wɔm ɖɔɖɔɖɔ ɖe mawu ŋuti elabena agbenɔnɔ nyameli ke o nyemenɔna mawa yo me gasia game ta dzidzɔ nyame de blibo David be ɖe eya ta mawu egbe ame va gbɔ o be mawu le tsi nam ne ŋuti nye makɔ klɔ nu nye ne ma ɖi keŋkeŋkeŋ abe sino ene kpekpe ame nyia zɔ kpɔe ɖa ne Biblia le asi wòatsɔe na ʋui na xlẽ ebe nane ma se dzidzɔ kple aseye tsotso ŋkɔ mawu ɖeka koe wɔna ema mawu ɖeka koe ate ma wɔe ɖoƒe yi me xɔ le agbe me mate ma wɔe nam o kesinɔnu yiwo le asi nye mate ma wɔe nam o ame yiwo menya le mio kple ɖusi mate ma wɔe nam o wò mawu ɖeka koe ate ma na ma se dzidzɔ kple aseye tsotso be ŋkɔ ne nye ƒu siwo ne gbã gudugudu la nagli kple dzidzɔ nagli kple dzidzɔ eƒuawo ŋe klukluklu eye ele kɔ abe ɖe woŋe ye be ƒu nene ɖoto eƒu yiwo ŋe le yeƒe lãme ta ena be yemele dzidzɔ kpɔm o veve ko sem yele seda
menye ntila me be fu be nyagblɔmɔ le o gbɔgbɔ me be nyagblɔmɔ le nenye be fua le lãme na mea nyui ɖea ya mea nɔna tsitrenu ne ƒuwo le nyui ɖea ye ate ma nɔ sese ɖe eye dzidzɔ la nɔ me o vɔ enua nye be egbɔgbɔ me ƒe ame yi le David amea ekpɔ be ye be ƒuwo ŋe yi ke ƒua ŋe ne le gbɔgbɔ me ta mate ma kpɔ dzidzɔ o. Enu ya le dzɔ ɖe miame geɖewo dzi le teƒe ya miabe ƒuwo ŋe kekekeke le gbɔgbɔ me miabe ƒuwo ŋe kekekeke le gbɔgbɔ me eƒu le lãme na mi lo le gbɔgbɔ me lo miaƒe amemetɔa miabe luʋɔ be ƒuwo ŋe eƒuwo ŋe ne miabe luʋɔwo kluklukluklui eƒuawo ŋe kekekeke enu ma ta edzidzɔ ɖeke ŋutɔ mele miame o aseye tsotso ɖeke mele miame o. Esrɔ̃ nyɔnua biɔ be ɖe o dagbe le kpo nenema nke le dzɔ ɖe dzi o abe problemwo xaxawo sugbɔ ŋutɔ ne xɔlɔ̃wo kpɔ kakakaka be ɖe o wo ya kesinɔnu yiwo le asiwoa ne nye hã le asi nenema manɔ kpɔ dzidzɔ ŋutɔe nenema mo susu na ye ma be eʋu yi le sia ɖe le asi nye manɔ kpɔ dzidzɔ ame ɖe la be nye se bia be bia ame yi ke si ʋua le be ɖe eʋua yi ke le sia ɖe ele ne dzidzɔ hã nkeke gbãtɔ yi ke wo ƒle ʋua le kpɔ dzidzɔ evɔ letri ɖeka letri ve va yi kɔa dzidzɔa bu eɖe fia be menye kesinɔnue nana me dzidzɔ ame ɣe sia ɣi o eme le kɔna o kpukpu ya ma sheke ebe ɖeŋku ɖa le nye nu vɔ̃wo nu ɖeŋku ɖa nye nu vɔ̃wo nu David de gbɔgblɔ nenema ɖo David be ɖe nu katã nye me dzidzɔ kpɔm o ɖoto elabe nu vɔ̃ le agbe me na o eye Mawu le kpɔ nu vɔ̃ yiwo wɔm me le agbe sia agbe Mawu ne le kpɔ ma ele kpɔ nu vɔ̃ yi ke me wɔna wo hã Mawu le kpɔ o Mawu le kpɔ be nu vɔ̃ agbe yi nɔm ne lea ena be mele dzidzɔ kpɔm o ne Mawu le kpɔ wa ɖe nu vɔ̃ kple agbe baɖabaɖa yiwo nu ƒoɖi yiwo ne wɔna ena bena dzidzɔ ɖeke mele me o eyi ke Mawu le kpɔ wa ekpɔ be mete ele nu vɔ̃ wɔm ame ya fia ye lo gake ya nu vɔ̃ wɔla ye ame ya enye ame gã aɖe vɔa nu vɔ̃ le abe agbe me esrɔ̃ ŋutsu ye gake enye nu vɔ̃ wɔla esrɔ̃ nyɔnu wònye le atsuƒe gake nu vɔ̃ wɔla ye nu vɔ̃ wɔla ye wònye kesinɔnu geɖewo le amea si gake ya enye nu vɔ̃ wɔla David nya be ɖe Mawu le kpɔ nu vɔ̃ le amea ƒe agbe me eye David nya be ɖe ne Mawu le kpɔ nu vɔ̃ le ame ƒe agbe mea Mawu le na nublanui Mawu le na blanui nu vɔ̃ wɔla ebe ɖe Mawu meɖe kuku na wò la ɖeŋku ɖa le nu vɔ̃ nyo ŋuti eye na tutu nye vodadawo katã ɖa ne Mawu tutu nu vɔ̃ ɖa le ŋuti wòa hafi dzidzɔ la te ge ɖe agbewo me kpikpi amewo ebe o Mawu wɔ dzidzadze aɖe menye megblɔ be togbɔ be menye fia be dzidzadze mele ye si o ebe ɖe Mawu wɔ dzidzadze tsɔ de menye elabe nu sia nu yi ke mele kpɔa ŋkume tsɔ kpɔnɛ eɖona dzime nam
enana me kpɔna be nye me kɔ o agbenya me kɔ o me ƒo ɖi eye me gɔ le ŋkuwo me nye me kɔ o me ƒo ɖi nye me kɔ o eɖi ƒoƒo geɖegeɖewo le agbenye me mentɔ menye elabe ne me kpɔ agbenya kakaka ne me kpɔ nu ƒoɖi yiwo katã me wɔna me biana ɖokui nye se bena enye ya be me le tsɔtsi yi ma ye le agbe ƒoɖi yawo nɔm hã menɔ ɖokui nye biam se nenema eya ta David de nuwo katã ɖe akpa ɖeka eva Mawu gbɔ be ɖe Mawu wɔ dzidzadze aɖe de menye egbe nye megadzi be manɔ ɖokui nye kpɔm be menye ame makɔ le ŋkuwo me gasi agame o Mawu egbe ezã ya me ɖe ebe ɖe o Mawu wɔ dzidzadze aɖe ɖe menye eye nàde gbɔgbɔ yeye si ke li ke la menye eya ta mi va teƒe ya ɖo enu ɖeka yi ke la na o egbe dzidzɔ zã ya mea ye nye dzimetɔtrɔ nenye be tutu nu vɔ wo ɖa vɔ ne Mawu klɔ nu vɔ wo ɖa le ŋuti o nenye be Mawu ɖe mɔ va agbewo me ye agbewoa ŋuti kɔa ebe ɖe Mawu wɔ edzi yeye ɖe de menye la minya keto efia gama me wɔa wonye ʋɔnudrɔla wokpɔna ame kpɔtsyɔ be wo ya agbenɔnɔa medzɔ wo ya nuwɔnawo mele teƒe o wo ya enye amewula wo ya nenye ame baɖa yewo lena amewo tsɔ ƒuna gbe ɖe gaxɔ me anɔ tsɔ nya ɖe amewo ŋuti be woawoe yetɔ menyɔ o yetɔ ye nye ame baɖa eye wɔ ɖeke enye ɖeke voa wo ya wo ŋutɔ aɖe wo ŋutɔ agbewo aɖe David kpɔ kaka be ye hã ye mekɔ o ye medze o eya ta Mawu wɔ dzidzadze aɖe tsɔ de menye eye nàde gbɔgbɔ yeye si ke li ke la menye David le gblɔ be ɖe enua nye be ɖe gbɔgbɔ yi ke dzea mele menye o ne mekpɔ adzeɖatɔwa mekpɔ be nye ŋutɔ hã agbe nyateƒe toto mele menye o eyi ke mekpɔ Bathsheba mekpɔ nyɔnu ma be dzetugbedze evɔ edzi kpase ɖo eye gbɔgbɔ si ke li ke la menɔ menye ɖo ɖa Bathsheba gbɔ o ame yiwo katã ƒoxla dom ne mekpɔ wa meɖo na tame baɖabaɖa ɖe wo ŋuti eye mewɔna ɖoɖo be maxɔ srɔ̃ le wo si mewɔna ɖoɖo le nugɔme be mawu wo srɔ̃wo ne nyɔnuwo natsi anyi ne maxɔ la ɖe nenye be mekpɔ ameawo medzina be makpatse ɖe wo dzi medzina be mazi wo ɖe to ne nye ama yi dzi medzi be ɖe woawo ya woatrɔ zu ame gbɔlo ne nye ama zu nane David be ɖe ema nye agba yi le edzia yi wɔ be dzidzɔ mele ye me fifia o eya ta David Mawu gbɔ abe o Yehowa nye ŋutɔ nye mate mawɔe o nye mate mawɔ vɔsa ale bena vevesese kple edzidzɔ na ge ɖe menye o Mawu ne mekpɔ nya ya gbɔna mewoa o Yehowa meva gbɔ o wɔ dzidzadze aɖe nam eye
ebe mau na de gbogbo si ke like la menye pepe ame we deka ebe megatson ƒu gbe le ŋkuwo me o abe fia menya be nenye ba ame aɖe nye ehlɔdola le fiasa nye mea ye wokpɔe be edo hlɔa nenye be abe fia edumevi nyewo dometɔ ɖeka ewɔ nu baɖabaɖa ɖe le agbenye mea eye mekpɔ be ame aɖe wu srɔ̃a le fiaɖuƒe nyamea eye ame aɖe be wu nyɔnu ɖe be srɔ̃ eye woxɔ nyɔnua tsɔ da ɖe aƒe mea abe efia enea ma nyame ma do go le fiasa nye me ebe mawu woya nenye fiawo dzi fia eye mawu dɔlawo va sam na wo be agbe yi me nɔ eya meda bi ame aɖe ŋuti mewu ame aɖe meɖi amea be maxɔ srɔ̃a la tsɔ ɖe ne mele teƒe wa menya nu yi ma wɔ eya ta mawu aɖe nye aɖa le wo fiasa me mawu me ɖe kuku na o mawu me ɖe kuku na o tsɔe kem hlɔdola menye amewula menye mawu me ƒo ɖi mawu me gɔ̃ ebe megatsɔ ƒu gbe le ŋkuwo me o eye megaxɔ wo gbɔgbɔ kɔkɔe la le menye o elabene ne xɔ gbɔgbɔ kɔkɔe le menye koa tɔnye vɔ evɔ na nkekeke kpekpe ame weve ebena natsɔ wo xɔname ƒe dzidzɔ la de menye ebena menye be ɖe nuvɔwɔlawo hlɔdolawo amewulawo hasitɔwo dzidzɔ menɔnɔ be agbemeta trɔ gbugbɔ dzidzɔ ma tsɔ de menye ye ta mi va teƒe ya zã yame ɖo be aƒetɔ nena mi dzidzɔ nena mi dzimetɔtrɔ be dzidzɔ nena mi xɔxɔ na gbe be dzidzɔ mawu netrɔ gbugbɔ tsɔ vovokpɔkpɔ be dzidzɔ ya tsɔ de miame ye ta mi va teƒe ya zã yame ɖo ba zã yamea ne eva ma wa gbɔ zã yamea ne tsɔ dziwo blibo na aƒetɔ zã yamea eye ne ʋu nu vɔ wo me eɖe asi le wo ŋuti eye edzo le wo gbɔ eye etɔ te nu vɔ wɔwɔa gbã nu vɔ yiwo ne wɔna ʋue me evegoa ɖe asi le ŋuti eye eka yi ke ne le la lɔme yi ke dɔna wina nu vɔ gbɔa asoka eka sia ka yi ke dɔna o yina nu vɔ wɔwɔ gbɔa de eɖo la soka ma eye aƒetɔ la kpɔ be le to nyawo ela nya be le dzi be atrɔ dzime nyawo ela nya be le dzi ɖeɖe kpɔkpɔ be dzidzɔ ŋtɔtɔ eye nu vɔ ɖe sia ɖe be agbe yi ke nenɔna na ɖe asi le wo ŋuti
Et na to ne ba aƒetɔ me va. Aƒetɔ me va gbɔ o. O ɖeka koe la te ma do edzi yeye me nye. O ɖeka koe la te ma na be luƒo nye la kpɔ ɖeɖe la kpɔ kɔkɔenyenye. Ezã yamea Mawu la na o agbe yeye. Mi gblɔ na sese ɖe be amen. Ebe gbogbo wo ɖeɖe ƒe dzidzɔkpɔkpɔ la nam. Eye natsɔ wo gbɔgbɔlike la lém be nyemagayi to azɔ o. Ema nye nu gbãtɔ. Dzimetɔtrɔ kple agbedzɔdzɔenɔnɔ ƒe dzidzɔkpɔkpɔ. Nyava kpa velia dzi azɔ. Dzidzɔ tɔxɛ yi ke Mawu nana ame siwo la kpɔ dɔyɔyɔ. Ezã yamea. Nenye be eva Yesu gbɔa, ela ɖe nu vɔ̃wo dzo, ela tutu dɔlélewo ɖa. Eye megblɔ nam be amen o. Mebe la ɖe dɔlélewo dzo. Yesu la ɖe dɔlélewo dzo zã yame. Lãme gbegblẽ yiwo katã le dziwo menya le yeanɔ te ɖo oa, ezã yamea, Yesu la ɖe dzo. Eye ne wo ŋutɔ ne kpɔ agbewoa, agbewoa la nɔ plo 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 plo. Marko ƒe agbalẽ tame ve. Marko ƒe agbalẽ tame ve. Ebe yi ke Yesu kpɔ wobe xɔse la, do ŋgɔ ne nudzɔdzɔ ya. Vevesese le ameawo dzi, agbalẽwo dzi. Xɔse mele wo me o. Amea ekpli bɔ. Mate ma tso azɔ azɔli o. Ye ŋutɔ mate ma wɔ naneke o. Ele nɔnɔme wɔ nublanui ɖe me. Azɔ esie bena Yesu va dua me. Wohane se ya. Ɖe miese be Yesu va kege teƒe ya. Ɖe miese ya. Be dɔyɔla va Togo hã. Alo mesie ya. Mebe mi mesie o hã. Nye ya mesie. Oh, mebe nye ya mesie la. Mesie. Bena dɔyɔla va Togo le lome le kege. Ame sia ame ke la ve gbɔa. Ame sia ame ate ma kasi. Ebe ŋutsu ya se. Be Yesu va. Enya fi si ke Yesu ale. Eye va. Eva. Vɔ wodo va tsi megbe. Odi be yewoa ge ɖe xɔa me vɔa, kaka woava ɖoa, teƒea ɖɔ kekekeke amewo sugbɔ. Ke gblɔ na amea bena. Be amea me ne ɖe kɔkɔ ŋutsu ya na aba dzi tsɔ va. Vɔ wo mate ma ɖo xɔa me o. Eye wonya be. Ne miate ma gbe gogo Yesua ko. Yesua ela ɖe dɔléle ma ɖa le dɔnɔa dzi. Eye wonye be Yesua ate ma ɖe dɔlélea dzo le dɔnɔa dzi. Vɔa kaka wava ɖoa. Teƒea ɖɔ ye wova tsi ŋgbodome ɖa o mate ma va ŋkɔ. Eye nu ka ye wowɔ? Wowɔ nane yi ka ame aɖeke mewɔ kpɔ. Vɔ elabe ne nya be Yesu lea. Ne mɔxe nu ɖe be yeanɔ ŋkɔ na wa aɖe dzo. Ŋutsu yɔ be nu ka miawɔ azɔ, nu ka miawɔ. Obe yoayi ɖusi dzi lo, yoayi miɔ dzia. Ne yobe yayi ŋkɔa. Emɔ ɖeke hã mele o.
ne mi be nya ingbodo mecha e mode kemeleu mochenuo le teƒe o kata le gbegbebe nutsu ya o mete kpɔ Yesu antsi o nenye be ewa anyigba dzi alo amegbetɔ be nutetewo katã me kpɔ ɖo ŋuti wa ɖe nu kata ye mawɔ mawu tɔ hã kpɔ nu ka ye wɔ wo be fo zingia wo fo zingia le xɔa tame ye wo ɖiɖi dɔnɔa yi ke le aba dzia ɖe Yesu ba kɔme eza ya mea makɔkɔ va da ɖe Yesu ba fɔ gɔme maɖiɖi wo ɖe Yesu ba fɔ te za ya me eye Yesu la nɔ hadame na o eye negbe dogo kple Yesu koa dɔléle la ƒota gbaladzo ekatutu la ge ɖe me o elabe nusẽ yi ke le Yesu me tuna kamea age ɖe me o le zaya me ewo yi ke le kekevi me zaya mea atsikpo le kekevia me la zazɔli Yesu ya awɔ dɔ le lãme be afi sia afi na o dɔléle ɖe kpekpe yi ke le lãwo mea dɔléle la bu eye nusẽ la ge ɖe tsaƒetsaƒe o eƒu yiwo ŋea eƒua la tsa susu me tsaka na wa susu me la kɔ na o nenye be eʋu sisi be dɔ le dom ƒo na wa ela trɔ va normal elabena nusẽ le Yesu si be wòa ana be dɔnɔwo na haya Biblia be yi ke Yesu kpɔ be xɔse la ekpɔ xɔse le wo me egblɔ na bafa bena vinye wotsɔ wò nu vɔ̃wo ke o vinye wotsɔ wò nu vɔ̃wo ke o la o Yesu amea dzo va be yeaxɔ dɔyɔyɔa nu katã va le gblɔ nu vɔ̃ be nyanɛ o elabena nu vɔ̃ ye nana be dɔléle elena me edoa lena me ewoe ma le siga yɔm eyɔ siga kakakaka siga dabi dzɔfito ŋuti na o evɔ eva le cancer anu ke he ba esiga yɔyɔ ena be cancer va le o ele be Yesu na ɖe siga yɔyɔ be dzidzia na le lãme na wò tutugba hafi ne wòada gbe le ŋuti o bena ne edzoa megava yɔ siga kple aɖita ma ke o ewo ɖekadze ma le afi ma susu me keke tsaka nu ka ta egbekui ayɔyɔ na be susu me tɔtɔ egbekui aɖita ma ewui ele wui yɔm ta susu me tsaka na o ele be Yesu na ɖe wui yɔyɔ gbekui yɔyɔ be dzidzia ɖa le lãme na o eta ele be woatsɔ nu vɔ̃wo ke o gbã hafi dɔyɔyɔa na va na o ewo ame ma hã le afi ma le ame dome ele dɔ lém eye edɔléle ɖewo lea egbɔdɔdɔ me woxɔnɛ le egbɔdɔdɔ yakatɔ ele gbɔdɔdɔ yakatɔ wɔm ta eve ba dɔ le nyɔnu gbɔ loo eve lɔ edɔa le ŋutsu ɖe gbɔ ele tutu gbã be ɖe Yesu na ɖe gbɔdɔdɔ ba gbe baɖabaɖa ma nɔm ne le abe dzidzia ɖe le lãme na wo gbagbea gbã hafi ne Yesua na yɔ dɔ o eyi ke ma wɔ aɖa kple Hawa segɔme nu vɔ̃ menɔ anyi gama me o evɔ nu vɔ̃ ye va ge ɖe kekea me enu vɔ̃ ye va tsɔ dɔlélea va eye mía katã míenye Adam ƒe dzɔdzɔm ele dzidzimeviwo eye ne mi va Mawu gbɔa be Mawu ne yɔ dɔ mía
Maola yotomi yalo. Bon amen. Voilà c'est là. Bah. Elle est maona de nouveau dans le lamanao. Nenye be ma wa yoto vo mejo de nouveau dans le lamanao ade. Eye Majibere, pardon, Nyachekobe, Eja Yapame, Zayame. Et ne kobe eti à la nigba, lebo, nous kamao. Elle est ma tutu à nigba tutuba, ma fotiajo. Voa, le kobe eti agakotole ja. Eye, ebabe, ya tutu tia, ya klotiajo la nigba. Eboa, pompi de jo fugba le dia, ye na be tia le kode hwame. Ewema, okay, ejo tutu tia jo boa. Ejo kaka na trok boba, e tia ga hade hwame ke, e tia ga kade hwame ke. Nu kata. Enu ya le na be tia le hade hwame a. Ame kpo be nyagbo, edo la kpo enu ma be nyagbo tutuba. Tade elle be wa kpo miape nouveau pe jojo pe be nyagbo tutuba enu ya na be ne ti jojo ere ma wudo la kpo ye be nyagbo tutuba elle be na tu pompia na nya be ma wu kpo nouveau be nyagbo vore ebo lamba la fano na nya be o tu pompia bokoa ebo e ti de ke maga no sra le hwamo nouveau maga no sra la gbomo ta maodola atu nouveau wo be pompia tutuba na tu pompia bokwa bo e ya ta otona no tu ya ba finye wo cho nouveau ke o pika ma shake azo ebere ekaye bobo wu be wa gblɔ na lame tututɔ la be wotsɔ wo nuvawo ke wo lo alo wa gblɔ ne bena titre na tsɔ wa ba dzi na zazɔli ma hã kpekpe amewo be miadze si be bena miadze si bena wona nu se amegbetɔvi la be wòatsɔ nu vɔ ake le anyigba dzi egblɔ na lãmetututɔ la be kpekpe ame 11 mele gblɔm na wò be aƒetɔ la ɖo to gbedodoɖɔ le zã yame mebe ɖe ne do wòli ne zã yame la ɖo to aɖe nu vɔ wò dzo agaɖe dɔlolowo hã dzo mele gblɔm na wò be Chitre tsɔ wa ba dzi eye na ya ƒeme kpekpe ame 12 enumake nutsua tsitre enumake nutsu ya etsitre ame yi ke amegbetɔ ame ne blibo ye kɔkɔe va lo yi gamea soa eyi ke Yesu ƒonuƒo ne dɔlelea enumakea bibla bena nutsu ya tsitre o kɔkɔe va ye boa Yesu yɔ dɔe ye ŋutɔ tsitre ekɔe baba ezɔ azɔli ame yiwo kɔkɔ ne tsã akɔkɔe ɖe abadzia fifia ehã ekpɔ lãmesẽ ehã le abe ame mawo ke ene eye edze ŋkɔ na wo katã wozɔ yaƒe me enua wɔ nuku na wo katã ale bena woƒe motsi ya ye bibla bena nukpɔlawo katã ƒe nuku wo kafu mawu eye wogblɔ be miekpɔ naneke teƒe alea kpɔ o elabe dzidzɔwo enye dzidzɔ ƒe nya na wo
Woha Jijonya Labano Sayame. Mabere Jijopenya Labana o Sayame. Dono Katanya Palamala Hayale Sayame. A woman you get ton a beki. A woman you get a kekebime. Sayame la choisa son lit. Nacho beki a topube. Pastor Bama Shaman a koi. Ale ike ye totere titre nou ya nenema e bafo kataja chola sa solisa ya mema mila son abale ke pastor kumu ile joine nyabe nko ja kpona na ke me kpokpo le za ya me mia nku mia yo nku gbana mila kponu abale ke me le kponu ene ela be nu se ja do na me na mi eye mia ha mia no se na ba me ke kwa me yo kro mi ba ene mia kata mi la gbobe oh nu keya o mi me kpo mi me kpo nu ya togbe kpo enu mi me kpo wa mi la kpo le kegebe pa me sa ya me enu me kpo wa ele kho ga ti la jo le pa ya me sa ya me apeto Yesu ja we no sa ya me doyoyo le do la me na mi jijo le gede la me na mi ase chocho le gere nya pa gbemele saya me nya ba pa ton le ajine ma wunya jijo resia yi safia gomenyire jijo nkekere kato a enyolo ga keme posu mi ba ta pepe ya me enyo be mawu nana be nya no kpo chicho gbe si agbe enyo ya bo anenye be ta pepe ya ba pare ne mi kakaje ta pepe ba e be pa me ari ele be jijo na kpoto na gbo me da ne mi pa ta pepe e choa jijo la kpoto no anyi da jinu ilaba anokpo jijo efu ilaba jijo Epelaga kradwa jijo joyi da tisi afike na ya enu yo kata rena veve se vanana mia maula tutura nya pa moji eye cho gbeji a ewo ike nu kaka tame bubu agba o le jiwa enu mo kata Yesu la akiki ojo le mo oji mebe Yesu la no jijo bo jijo ika no yin na oda jijo ike ma wuna na yepe amekokwewa jo zaya mea o hana nye gome kpola le nenebe jijo ma me cho yida le Yesu pan come nenje me yikpa le kege afia la nye gbajia eye mi ba jo iji po jo amea afima cho mavo yide mavo mala jijo na nye to le jipo jo amelo Ezaya mea etrojime. Ezaya metrozu nuwa na yeye. Ezaya metrozu mobebi. Eye na kpoto na nya moba me kokwe acho ida. Lema ubi nyanya medasi. Anabe jijo resia yi. Ple jijo mavo. La nye wogo me popo. Jijo ma enuma chokpo gbede ou. Jijo ma satana matema dedale me ou. Jijoma ananyina oda anye jijo esia yi jijo yikema vo jijo mavo Ezaya me ele jegom la gbome ele dalon ya ele jegom la gbome jijo ayika ananyina oda Salomo etame wi aden pipa me we de ka Salomo pagbale etame wi aden pipa me we de ka ebe ana makpo agbe femo ebe
ena menya agbemɔ la agbemɔ de eya fia mie le mi le kege be kpa mafia agbemɔ elesia agbemavɔ be mɔ le fia wo ya agbe yi ke me vɔna ƒe mɔ emɔ yi la kplɔ tsɔe ɖe agbe ƒe agbɔsɔsɔ me metsɔ fia wo vɔ lo metsɔ fia wo ye nye be nugbãtɔa ele be natrɔ dzime ne trɔ dzimea dzimetɔtrɔ la kplɔ wo tsɔ da ɖe nu ka agbemavɔ ƒe mɔ dzi ta ame aɖeke maganɔ afi ya gbɔ be menya agbemavɔ ƒe mɔ o lo metsɔe fia mi vɔ alo mebla mea wotsɔ agbemavɔ ƒe mɔ tsɔ fia mi vɔ yesu be ye nye mɔ la nyateƒe kpakple nu ka agbe la ebe ne va ye gbɔa yana wo agbe ƒe agbɔsɔsɔ ame aɖeke mate ma va fofo la gbɔ negbe to yi dzi o ne va yesu gbɔa ne tsɔ agbewo na yesua ela kplɔ wo tsɔ da ɖe agbemavɔ ƒe mɔ dzi eye emɔa adze mɔ zɔzɔa gɔme eye dzidzɔ mavɔ eye ele be nanɔ yesua me ayi ɖe azɔlia dzi nanɔ azɔlia zɔm eye dzidzɔ tɔxɛ ɖe le mɔ ma dzi eye gbe sia gbe ne fɔa anɔ kpɔ dzimetɔtrɔ be dzidzɔ anɔ kpɔ nudzedze kpɔkpɔ be dzidzɔ eye gbe sia gbe ne fɔa anɔ agbemavɔ ƒe mɔ ma dzi ebe ena menya agbemɔ la dzidzɔ bɔ ɖe ŋkuwo me le mawo be ŋkume le teƒe ya agbɔsɔsɔ la su asi o vɔ game li gbɔna eyi me ke ye mawu be ame kɔkɔewo la va nɔ zɔn aɖo ta dziƒo dua mea wo hã nanɔ wo dome mebe wo hã nanɔ wo dome wo ana zɔn le wo dome eye nage ɖe dzidzɔ mavɔ la me eye egblɔ be ɖe vivisese le ɖusi me na wo tegbe ame ŋutɔ ɖeka be dzidzɔ egbe be dzidzɔ tɔxɛ azɔa dzidzɔ tegbe ye nava xɔ le nuwua tɔwoe wonye le zã ya me enyɔ ŋutɔ mekawoe le dzi o aƒetɔa kplɔ wo tsɔ da ɖe agbemɔ la dzi vɔ eye ke ne wɔ ɖeka kpakple yesu le zã ya me to dzimetɔtrɔ ya mea dzidzɔ ye la nye agbeme ŋkeke kpɔtsiawo katã nanɔ le yesu ƒe ŋkɔme ɖeɖe kpɔkpɔ be dzidzɔ ela nye tɔnye le tso zã ya me dzi gblẽ mi gblẽ sese ma se ɖeɖe kpɔkpɔ ƒe dzidzɔ enye tɔnye tso zã ya me dzi gagblẽ ke ɖeɖe kpɔkpɔ be dzidzɔ enye tɔnye tso zã ya me dzi gblẽ kple kaka ɖe dzi dzidzɔ la nɔ agbenye me gbe sia gbe nɔgblẽ ne xaxawo va hã manɔ dzidzɔ kpɔm ɖaa exɔ dzidzɔ ma vɔ mebe ne xɔ dzidzɔ ma vɔ miamewo ɖe meka be xɔ dzidzɔ meka xɔ dzidzɔ wotrɔ ya woɖe fukpekpe wo dzo yesu ɖe kakawo dzo yesu ɖe vevesesewo dzo eɖe nu kakawo dzo eɖe ʋɔnudɔdɔ ɖa le ŋkɔ na o eye dɔyɔyɔ va ɖo na o vovokpɔkpɔ trɔ tu tɔwo ɖeɖekpɔkpɔ nye tɔwo ame sia ame ne bɔbɔ ta zɔn me sia me ne bɔbɔ ta ame sia me nyame yiwo katã le ɖo to mi le radio de l'évangile JVA le gaƒoƒo ya me le aƒe me ɖa le kɔn dzi afi sia afia mi bɔbɔ ta nyame yiwo katã le ɖo to mi le kege ba fɔ bɔlu ƒoƒa be gbadzadzi gaƒoƒo ya mea bɔbɔ ta ele dzi be woana ye dzidzɔ ya
Elle dit dzidzɔ ya zã yamea. Bena fi sia fi ke ne lea na xɔ dzidzɔa ne le mía domea kɔ asi dzi ne makpɔ. Ewa mama yi ke le dzi dzidzɔ mavɔ. Elle dit ɖeɖekpɔkpɔ be dzidzɔ ya. Fi ɖe kpekpe yi ke ne lea kɔ asi dzi makpɔ. Fi ɖe kpekpe yi ke ne le dzi dzidzɔ mavɔ ya. Pastor be ne le dzi dzidzɔ ya ŋutɔŋutɔ lo. Gbã nyame yo le dzi dzimetɔtrɔ be dzidzɔ. Edzi be atrɔ dzime ne Mawu ne na ye dzidzɔ ŋutɔŋutɔ. Ame mawoa wone tso. Mi tso. Ne le dzi be atrɔ dzime lo. Ne trɔ dzime vɔa eya mehia o. Vɔ ne ye zã ya me le dzi be atrɔ dzime ne Mawu ne na ye dzidzɔ ŋutɔŋutɔ. Ne woatsɔ nu vɔ̃ ake woa. Nyame mɔ katã mi tsitre eye na kɔ asi dzi, kɔ asi dzi, kɔ asi dzi. Enyo, Yesu le kpɔ o, ele kpɔ o, ele kpɔ o. Nyamewo katã le ɖo to mi le radio de l'évangile. Yesu le kpɔ mi le afi ma ɖa eye azɔ nyamewo katã kɔ asi dzia to ne Yesu be nɔgblɔ ne be Yesu de nu vɔ̃ nyo ɖa le dzinye, de nu vɔ̃ nyo ba gbadzo le dzinye, gblɔ nɛ, tɔgbedodo ɖa, kenu kple gblɔ nɛ. Be Yesu tsɔ nu vɔ̃ nyo kem. Yesu na ma vo tso nu vɔ̃ wɔwɔ si me. Ke nu na gblɔ nɛ. Ewɔ mama yi ke kɔ asi dzi le kegea alo le radio gbɔ le radio de l'évangile ba ya va lɔ dza mia ŋku. Ame aɖeke tɔ gba ʋu ŋku da ɖi o mi mia ŋku. Eye nanɔ do gbe ɖa enya yi me gblɔe be Yesu na be ma dzudzɔ nu vɔ̃ wɔwɔ. Nam nu vɔ̃ dzidzɔ kpɔkpɔ be nye ma ganɔ nu vɔ̃ o ma zɔ o. Ma do gbe ɖa ɖe mia ta. Nublanuikpɔla Mawu ŋusẽ katã tɔ. Mawu yi ke kpɔna nublanui na me, Mawu yi ke wɔ amegbetɔ katã. Ame yiwo katã le teƒe ya le kege be kpa me le radio de l'évangile be yeava le wo dzi yewo kɔ asi dzi zã ya me be yewoaxɔ Yesu ɖe woƒe agbe mea. Aƒetɔ wova be natsɔ nu vɔ̃ ke yewo le wo nugbedodo yi ke medana ƒu wo ŋutia. Medo gbe ɖa be tsɔ be nu vɔ̃ yiwo katã wɔ va yi tsã tsɔe ke wo le Yesu ƒe ŋkɔ me. Aƒetɔ tu klɔ nu vɔ̃ ba gbenɔnɔ ɖa le wo ŋuti. Nu vɔ̃ yi na be wo ƒo ɖi ye womedze le ŋkuwo mea tutui ɖa le wo ŋuti zã ya me. Aƒetɔ na ne woavo tso nu vɔ̃ wɔwɔ si me. Na wo dzimetɔtrɔ. Na be ɖeɖekpɔkpɔ be dzidzɔa ne ge ɖe woƒe agbe me le zã ya me. Aƒetɔ Yesu akpe na wo. Aƒetɔ akpe na wo be ewɔe vɔ. Mi xɔe. Wo xɔe. Ame sia ame ke va gbɔ wo zã ya mea exɔ ɖeɖekpɔkpɔ ƒe dzidzɔ tso zã ya me dzi loo. Aƒetɔ meda akpe na wo be ne wɔe vɔ. Le Yesu ƒe ŋkɔ dzi medo gbe ɖa ɖe mia ta le. Akpe ne Mawu tso zã ya mea woŋlɔ ŋkɔwo ɖe agbegbalẽa me. Tso zã ya me dzia ɖeɖekpɔkpɔ su asi o. Tso zã ya me dzia wotsɔ nu vɔ̃wo ke wo loo. Ke megana anyi o, megana anyi o. Nɔ tsitrenu kpoo, nɔ tsitrenu kpoo. Conseillewo gbɔna mia gbɔ, wogbɔna mia gbɔ zã ya me. Conseillewo gbɔna mia gbɔ zã ɖe ya. Nyame yiwo katã kɔ nya ba si dzi do gbe ɖa kple mi le radio de l'évangile be yava le wo dzia. Mia hã mi le nɔmba ɖewo na ge fifia eye miatsɔ miaƒe nyanyananawo ɖo ɖa le nene be nɔmbawo dzi. Conseillewo gbɔna mia gbɔ eye miame yiwo le tsitre nua miawoe zɔ va Mawu be fiaɖoƒea me zã ya me. Mi gakpɔ na anyi o, mi ɖe kuku. Ne mi na anyia miabe toƒoɖolawo woma akpɔ mi dzesi kaba o. Ame yiwo le kegea tɔ ye ma. Vɔ miame yiwo tsɔ nyaƒe agbe na Yesu le yaƒalawo dzia miawo ya miatsɔ nɔmba wo tsɔ ɖo ɖa mi eye miatsɔ miaƒe nyanyananawo tsɔ ɖo ɖa kabakaba.
Et Zande a mis le nom Bahoge, Nyamayo, le Semianko, les radios de l'évangile, Yaba Laoji. Bon, Nyamayo, le Pamea, Migananio. Nyamayo Kata titre Zayama, mais de Kuku Mikaponani Hadeo. Amanu, Nyabe, Topuro Lao Bonamiabo, Wabango Nyabanko, mi le de Kukuna, conseil au be, one, ou Kabakaba. Aha, on va le devoir. Amo, le titre nous, à l'opotomique, de Kuku Mikwana Baloji, on a commis. Nyama yo cho nyapa gbena Yeshua le yaba la ojia nyatema yo 93 04 38 38. Alors nya yo 92 32 0006. Nyama yo cho nyapa gbena Yesu le jive yabe yaba la ojia malabe mi semnyanko zayame le radio de l'évangile be yaba la oji. Que Magatona Nomba, Nyameyodo Tomi, les radios de l'évangile, 93 04 38 Agang le 38 que Nomba Veliagne 92 32 0006 Akpe Amiame yo potole kegebe pamea mi poto kwasi ji no ate kpo mi kabakaba ne wanglo nyapen ko eye wa kho nyanyanana cho miasi ke nenye be mi wevoa nyame yo nyama me kawoa miawe ya mi gano nu kpomo mi de kuku mi poto de moto eye mi atogbe dododa amekpo chio kata yo ye me kwasi jio eye jima totro be nya be do na ma me be nya me lo gbo ke mi awe ya mi poto ayi de gbe dodo raji la be ma jiji mi ma pa me ya trova to gbere mi ata ame yo kwasi ji mi ganani o conseil yo amole ngbodo me da amole ngbodo me conseil yo mi de kuku amole ngbodo me ame yo kwasi dia mi papoto kwasi aji ne wa kpomi eye tifi kene trozo mo pevia na cho nyanya nana nyito aona ke ame mamle kata mi abobota eye mi atogbe dododa mi atonya penya. Nyame yo kata cho nyapa gbe na Yesu le takpepe ya me cho ya oda gbejike kakava kore san ya me ya miame mo kata echo gave gododo le kpakple mi le ekpa me afia ta echo gave ava kaba va otro gave ne wa dogo kpakple mi nunana tokere like o ja cho na mi conseiller o mi we kaba nyame yo kwasi dia mi ga kpona nyi o mi poto kwasi ji ne wa kpomi mi de kokube amade keme gba inu popo mi ga inu popo wa mi tokbe dodora ne babe ya khona ne zaya me ne le jijijoa tokbe dodora ele jijijoa ke putare gbe dodora me ke nyama yo cho nya ba gbe na Yesu zaya me ya mi poto ko nya ba si o ji ne wa kpomi ne watema khonya pe nyanyana nao mia ide gbedodo raji taplache ame yo katana jiji cho Yesu gboa gbedodo da Nyame yo le dotomi le radio de l'évangile mi potono radio agbo e la bena zare a mapa me la trova na gbedodora
azɔtɔ ɖokuiwo da dzra ɖo minɔ dzra nya ɖokuiwo ɖo dzra ɖokuiwo ɖo to gbedodoɖa me megaʋu ŋku da ɖi o me sia me ne mia ŋku wòatɔ gbedodoɖa zɔ nɔ dzra ɖo nɔ dzra ɖo nɔ dzra ɖo nɔ dzra ɖo esɔgbea esɔgbe tso na sɔgbe na wo yayra fi ɖe kpekpe yi ke ne le ame sia ame ne tso agba ɖe kpekpe yi ke le dzi o dɔléle ɖe kpekpe yi ke ne tsɔ va lãme gbegblẽ ɖe kpekpe yi ke ne tsɔ va Yesu dza ka asiwo le zã ya me ele afi ma Yesu dza ka asiwo le zã ya me Yesu dza yɔ dɔ le zã ya me elabena woyɔ Yesu ƒe ŋkɔa ŋusẽ le ŋkɔ ma me eye agba ɖe kpekpe yi ke le kpewoa Yesu la ɖe dzo le dzi o mikɔ nya ba siwo dzi na dɔyɔyɔ zã ya me kɔ asi dzi eye fi ke le be wòada asi ɖe afi ma da asi ɖe afi ma eye nenye be wokpa gbedodoɖa mea vɔ megbe amegbe akpɔdzo beki ma yi ke ne lea natsɔ ƒu gbe no do gbe ɖa vɔ natsɔ ƒu gbe ali ele ve o ŋkue metsɔ le kpɔnu o ele keke bi me o da asi ɖeka ɖe afi ke le ve wòa dzi eye nakɔ alɔ ɖeka ɖe yame Mawu ya dzra ɖo ya kasi o esɔ gbe be yayɔ dɔ o dzra ɖo na xɔ tɔ wa dzra ɖo na xɔ yayra wa fofo le Yesu ƒe ŋkɔme ewoe nye wɔla ewoe gagbogbo wɔna nu na ame yeye ewoe nye ame si ke nye míaƒe dɔyɔla Yesu be kabiwo yɔ adɔ mi le keke woyɔ dɔlélia be ŋkɔ o le keke nye lãme gbegblẽ be ŋkɔa medɔ dɔyɔyɔ ɖo ɖe amewo katã be lãme le Yesu ƒe ŋkɔme ŋkugbagbãtɔwo mi ʋu ŋku miakpɔ nu le Yesu ƒe ŋkɔme etokuwo katã ne se nu le Yesu ƒe ŋkɔme emumuwo mi ke nu miaƒo nu le Yesu ƒe ŋkɔme vevesese ɖe kpekpe ke le lãme na mi mede se na vevesesea togo le miaƒe lãme le Yesu ƒe ŋkɔme lãme gbegblẽ ɖe kpekpe dɔléle ɖe kpekpe dɔxɔlamenu ɖe kpekpe kaka ɖe kpekpe edɔ yiwo le nyalãme na mi xoxoxoxoxoa ezã ya me ne ƒota gbɔ ne dogo le Yesu ƒe ŋkɔme gbɔgbɔ yi ke le tsaka susu me ne wɔ ame ma edi be adze ɖaƒa gbɔgbɔ ma yi ke le tsaka susu me na o to Yesu ƒe nyamea mede gbe na wo gbɔgbɔ ma dogo le ame ma ƒe agbe me le Yesu ƒe ŋkɔme edɔ madamada ɖe kpekpe ne vɔ na mi le Yesu ƒe ŋkɔme ka agba yiwo katã le mia dzi teƒe dzidzi agba katã ne dzo le mia dzi eye nukunu yi ke mɔ be dukɔa le dzia dɔyɔyɔ yi ke mɔ be dukɔa le dzia hayahaya yi ke ame aɖe le dzi le eƒe agbe mea fifilai hoe fifilai hoe nukunu aɖe dzɔ nukunu aɖe va me katutu ne va me exɔ nukunu wòavɔ exɔ nukunu wòavɔ dɔyɔyɔ ava ɖo na wò vɔ aƒetɔ Yesu ɖo kpe dzi le ame sia ame ƒe agbe me na be nukunu ne dzɔ kpata le asaɖa ya me menye be edzɔ vɔ menye be dɔléleawo bu le wobe lãme menye be nukunuwo dzɔ vɔ le Yesu ƒe ŋkɔ sese ma dzi mi do gbe ɖa le mi do wuli sese ɖe bena be edzɔ vɔ me be eva me vɔ nukunu ava me do ɖokuiwo kpɔ
nukunde jo nukunde jo lengbo domeda mi fwasi pese serebe nukunu jo lenko nukunu jo nde jo la sarama nde jo mo be nu se kakademia domovo yes ba fama le cho le zazoli la lo tine ba fama ne site amerika me le kponua wo sine la kponu megananyo todo ki okpo ali elevewa nu tete le lamena wa fika elevewo todo ki okpo eye ne nukunu ajo afwasi pese serebe nukunu ajo le bagbame eye na tozozo na tonko yiyi nukunu le jo ndele jo le ngbodo me mebe ndele jo le nyabe bioji ndele jo le nyabe dusiji ndele jo le nko nukunu le jo la hadamana wa le jo ndele jo la fima mi do mo po yes ndele jo le ngbodo me da do mi akpo mumu le fonupo nyame yo kata le do tomi le radio de l'évangile mi do nya do kipo eye nenye be nukunde chole nya bagbeme ya abale ke ole chole kegebe pamenenema mi yo 93 04 kaba nyame yo kata ho si kaka za mi zo inko yes et nous le jo amara le zo afia yes ba fo le zo mi chokpo dagbe mi chokpo ofugbe chitele keke bia me swasonli mumu ne ponupo atokuno le senu mi dokpo amade keton bakpojo mi totera fima ko mi atonya dokikpo ela be ma penu se kakada sarame ma upe doyoyo benu se e kakade kegebe pakachame ngbodo me ndele jo agbojia amale honukunu le kpame ndele jo yes afike na jo le amya fwa nya do anya bro hallelujah gare ne wakpla me avanko yes yesu le di chalemia do mesaya me yesu Christo le zolenia do mesaya me nukunu ale jo hallelujah. Yes, nukunu le jo Yesu yenye jidola Yesu yenye jidola Continue to check Yesu yenye jidola Vérifiez. Check up. Alléluia. Vérifiez. Even those online, check up. Dans tous les lieux, vérifiez. Yesu Le Seigneur vous touche. The Lord is moving. Yesu yenye jidola ye mavo. Oui, venez devant. Come forward. Venez à ma gauche ici. Come to our left hand side. On va écouter votre Want to hear témoignage. your testimony. Mido miado kikpo le la perme le konti ne le que prise n'a pas mais fils à fille que ne le do kikpo a petola et les ondem le asadame le afisi à fille le apesi à peu mais do kikpo yema amerema ko yepe beki a iti yema do kikpo do kikpo a petola le dowom do kikpo wele radio JVA et ne clomidoa na yo nomba blasie que voton na de ko plene blatovoni ne na didase miase dase di dio le tepea après no gloria pe blade vodeke yelesi après toi kasinti nukuto le fiensi ya miase yepe dase didi
Wakafu apeto Yesu Kristo. Mele akpe dana maou le nuyo kata wole akpenye mem. Le pejinu wi de keliame epe keva yamea. Yesu Kristo yodom. Dolele no dinye pe wi aton son eye le dinuma mea Yesu dagbele ntinye eye me vabe ma dakpene le nuyo kata wole akpenye me. To pastor pe gbedodo daji ali ye venam bakle dimepu bakle ko e venam nyemete wona na ko va disike ko wo le dinu de kelia me le pe akpe vekle ba vo velia me a petola yodom me fifia matema swasoli matema bobo o me le probeneri wa sonti kokona mau apeto awenam nyemenya ketutu ma da pe na Yesu Maou ne ira pastor kaka maou ne ire. Alléluia. Kafu kafu na maou. Woike le tepe si a tepe ne le radio di eye ne klomido le dodo ya me. Maou kasintiu. Na yo nomba yo ye na dida se doda blase ke voton. Na de ko plene blaton voni. Alo blase ke vove. Blaton vove. Nareko clé AD 93 04 38. Allô 92 32 00 06. Eye natida se akafu maou ado maou penko de ji apetola le zondem. Ema enye agbe agbososoto. Neme be jisike awe na be agbe la agbososo mem. Jisike blobe agbe la agbososo mem. Jisike blobe agbe la agbososo mem. Miase dase didio apeno ajoda pe blaton va ve lesi. Kak epe etonye si kuhide le epe agbeme eye mau kasinchi fiesi ya mauwe nyase epe da sedidi wakafu mau Nchamele do gbeda eglobe na nka ebe miabe la mbe chinu keke miaba yiku miaba goa ozu do chola nemi etia ma uno glonya de kareti ne bazu ebe la mbe ba sele mianti ebe do gbeda de miata to mo ba monu bebe mea le 2021 kaka ba do fifia o do me ve ajo egbogbo maso amea ejo la nyemele nwere ke ngbe miaba ta pepe nyichua nuka ejo mi gboto caravan le consider gbemea ma bobo takwa esire pe dolo ngoti mena abo hadaka etatom dudu kaka ezanto enu ke atakare me voa etanye pata menyi tonyo etale vun kaka nyama te bobo tono mama bobo ta le sibe dagan vo ke mi va jisike ni mi tota pepe di le yora gbemea to ma wa monu pepe mea gbedudura vo megbea kaka va dune gbe anyangba le si o mo ma da pe na mawu be ele odogan na mi le Yesu won come. Gloire Amen. Gloire à Dieu. Fukafuna mawu. Et elle nous raconte qu'en mai Da sedidio le vam.
le dasididi pe yi eye we ke le radio agbo eye ne plomido mau kasintio na yo number o na didase akafu mau ponko 93 0 Madame Bosu 38 Kokwe 38 nya no ti 50. mia se dasididi o le tepe ya ape no Bosu Kokwe pe blaton et le si eye fiancé ape to kasinti mia se pe dasididi Ma da pe ne ma o mi va da pe amule la me se me kan gba va fi da gbe po a enu akwe jeji ni pa venye me po tu ni gba tele ponpo mba ikonji ona matike a e gba se undeji mu le veve se se ame so sa vendredi zame kaka samedi de mu le hayo e so mi va fie kwa enu gba lo kaka ke mi va le dogbera kaka nyim tele dogbera anyi no pe pomle ahare ka ma obenya mama me va kro ma unya ona yesu vo ye be jotroi ke be trosi de gba na ye po be zo gba ko be gloire à Dieu e ta mu site be ma gba be hallelujah kwa e fenye ko hu se ka vom alléluia et dit John soit quelqu'un be mama da pe na ma so so ka za toi e complot blo gloire à Dieu alléluia. Amen. Mia se da sedi Dieu le juta. Après toi le nougan wom le juta menye Togo de koyolo le Nigeria le Togo le Africa le kiki apete pe vovo manami da sedi dia iketo Nigeria pe anyiri Akwa Ibom Nigeria. To maupe amen fefe me a pasteur me nye le agbedito pe hamame ebe abi le dome no nu po dom nai eye yento imenya chan eye ye no atike do num kakavana esime epe akpefe pe wi andrelia mea ye dolele atoji na epe akpefe eye yedi kaka pe wi andren eye pe wi andren lia me yova to jesi be na bile do me yova ngulati ke na ye tonunu dolele avana yina gbona vavado eyi ade ike to atike onunu am no me agatrova de gadeji eye ye be maga no atike ke om eye ye no ji yim nene makaka vana si me judo monya kaka jisike va toji pe ke mi do megbe a ye wo nyame chocho ntokplikpa be maga no atike akowe la bena ye kwese bena maula yodoi eye ye yeji le mauji khom le sesem eye ye me gavano veve sem om ogbona ebe maga du molu eye gbakple nu gedo le na ebe maga du ko ela bena ne ye dunene mpenu la ana bena abiala ga yeji
Voa yeva do jesibe dolele yeme gale veve se sere ke semo yeva e o moyana yebe o yeme gale na ke semo re yebe ya do yede kupo eye nu yo desena ya nu yo nchi o desena ile ya ye to dudu ye dunu ye du kanlisi ye dunu nyode ye mega seveve ko ye ko maudise mau yodonai yejibe ya dakpe na mau le pastor kumu ipe agbeta eye ye le gbe dom da bena jiseke ane yeji mau le nuga wom eye to afima mia yide Lagos State Nigeria mia gase da city bubu le nu ke mau wonchi kafu na mau me dibe mati da se le maupe domenyonyo le agbenyemeta dinu gedewo nye siva ya akota no nyevem to le emiakpati eye nebe me do wulia me se na vevelialia le akota le miakpati gake tso ivayi le pastor pe gbedodo da me gbe me se be na me kokatutu voa dikekede no menye ike me va ido apemea me mlanyi me doano eye me va no dre kum ame ade no gbogbom na de tugbivi sa de be ne glo na mbe veve sese ke la kota na le miakpaji abe veve sese a josia eye me nyoa me kpo be nye me gal veve ade ke semo wa kafu mau kafu na mau eye miayi Odo State kafu na mau oyona mbe Marvelous Victoria ondo be juame mele le Nigeria mele akpe dam na mau le nu mau wo le vigne nyonu vipe agbeme oyona devia pen ko be merci kaka o di pe amandre onyi siam yepe tepe nu go yepe wawula pea etu me kple yi konti vovo eyo o do epo eyo dokita o glo bena ele be wa wodo ne edo yo la wona me no gbe domda ela bena alome me la sinye bena matem awo lekepe wa wodo ane o eye me yi ekwanti eye dopomonya kakai ko wole saba pejinu gbato ame le dodo ame mopa me eglobe le gbedodo da pe ya ebena one daside dolele ati eye ye daside de viati eye le mopa me ape gbedodo da me gbe ma wo nukunua eye nyento nyi medo Jesu konje mi va do bena wa ga tro do epo eye dokita va kpo o enu odro eye ewo moyana dokita bena nade jole ye via pe agbeme bena fi ke kuhia lea bena kuhia jo eye nusia nu gbova ye pe nonomenyo to ame eye kuhia de keme galafi mo dokita gblona ebe apeno mega hia be wa wodo na viosia viwa kpo doyoyo viwa kpo haya blibo kafu na mau mi na mia yeji mia no mia do ku tonpo maula we na mi ota do ki opo megajo do ki opo o ta doyoyo wa eli mau yodo na ovo Kafumau, pleti plibo, Kafumau. Todo kyopo, ne la peme, ne le radio, ne le konti. Mau tu kaye penusia, mau hele nukunu, kore apresi apeme, depresia tepe, ne kotowa. Ayo, eye nadida se, place que votre, nade ko blene, platon voni, 93. 04 38 Renada CDD Natema WhatsApp Natema Ayo Sirka
eye na di d'ase nu te po le nye mawu ewe na o. Madame Chao Julienne, 43 ans. Apeno Chao Julienne. Pe plane voton elle si. Torturée par des douleurs au Pe genou. andron nye si ava ya. Eklo. Klo pe veve sese. Eklo no vem to. Vo afiansi ya ho epe d'ase didi. Praise the Lord. Merci. Je me allais à ma je ne sais pas. 7 ans. Depuis 7 ans, les écoles à Mao, les Nanivira, à Fokuna Namko, je me suis dit des gens. Les Mlania, les Amassi des gens, problème. Adieu. Et soit, on va laisser témoignage à moi le gouverneur, comment on appelle ici, les liens. Kege, pe prière de les filles à Mao, à moi, à Katusu, Mbe Magba. Parce que nous avons dit que nous avons pour moi, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Notre sœur s'appelle Julienne, elle a 47 ans. Apetoko la prosper. Et puis à ma dernière et puis abota novem nya sepe da sedidi. Et puis un konye kola prosper. Et puis à ma dernière ye puis miame puis abota eno yevem va etso ivai esi maupe amea. Et dogbera ye ho ye puis doyoyo. Et jibe yavadi da sezireka obe ne gboji. Ne gbe aya vadi dase ike va do apemea ye gblena ye sron nyɔnu bena etsa klono evem ye sron ma esɔ ɖeka pɛ ko ye kpe ava ye ava vivi exɔ eƒe egbe exɔ eƒe dɔyɔyɔ ye sron ɖi dase adze ŋkɔ na ye tsa ye xɔ etɔ atsukple asiawo xɔ woƒe nukunu. Wakafu mawu. And he wanted to testify yesterday, but he was told, no, give
Alléluia. Etsɔ ne le gbɔna de. Ne srɔ̃woe mekpɔ le va oa, ewoe nye nyɔnua le va, ye srɔ̃ nutsu mekpɔ le va oa, dɔ̃e va tsɔ. Ne woe nye nutsua le va, eye srɔ̃ nyɔnu ya me le va o de, etsɔ le gbɔna dɔ̃e va. Ne xɔtɔwoe gbea, esrɔ̃ nutsua tsã la xɔ etɔ sɔ. Mi kplɔ katã va. Etsɔa ne mia sɔ gbɔ le afi ya. Alléluia. Apenɔ odu yawo ama pebla va tɔn le si kuxi ɖe nɔ edzi pevewo nye si nya se pe ɖe asi ɖiɖi. Be nkekewo me la evava me bena nye kudo vi e nyɔnuvi mi le to fufui ye ke mi le to fufua bena ma kpɔ fufua bena de emema ke mbɔbɔ leke kpɔa mba kpɔ bena evi esɔ tomati asɔ pota na le fia leke kpa ke tomati po fie na kpɔa sebebe kaka ye mu tati tomatia ke zame mvula nyia minui 00 a nye be ta kudo afɔ la me kpata va le fa na ma se be njaku nene ye mu ikɔnji mu yi epo mu gbɔva mu yi kɔnji kpɔ gbɔnye ye mu gbɔva ke gbɔva epo 300 a egale yi ke nene ma se be nye mu ikɔnji o ye ngba trɔ ikɔnji junu wa zeve me ka nye mu kpɔ na de o eve se agbagɔtɔ le ye le november me o ta kpekpe ye be na ne mu ta kpekpe ma o nye katutu ye ke mu ya o le do gbe la mi tɔnji jeudi vendredi samedi a ye mu ye nukunu ye ta veve se sa jo ye nta kpe na ma o nye eve gwa le yi be na ke mbona leke mlea na de zona lenge afɔ mi aji leke na de mu santina na de zona ye ke mi va letre ma o nye be na no enu ma ga no nye ba fɔ gome ajo mbela jo ye ke o do gbe la mle do gbe la o be ne do mi ado ko kpɔ ye le do do ko kpɔ ne ma gbɔ ba mle wa ne gba le se na de kpɔ afɔ mle we ye gba le se ve o baba pelo o a pe gaga. Alléluia. Gloire à Dieu. Notre sœur ici s'appelle Ama Odun, elle a 25 ans. Et elle nous raconte que en octobre 2021, elle pilait du foufou avec sa fille. Et elle a voulu vérifier si le foufou était, si l'igname était bien pilé. Et quand elle s'est baissée pour voir ce qui se passait dans le mortier, le pilon malheureusement de sa fille a atterri sur sa tête. Et depuis ce jour-là, depuis ce jour-là, elle s'est sentie très, très, très mal. Elle est allée à l'hôpital 2 fois la même nuit, mais sans aucune solution. Jusqu'à ce qu'on arrive au programme de JCK. Le jeudi, ça a commencé, le vendredi, le samedi. Et c'est le samedi de cette édition-là qu'elle a été touchée par le Seigneur. Et elle ne sentait plus aucun mal. Elle se sentait parfaitement bien. Et son deuxième témoignage est relatif à l'édition de ce mois de JCK. Et quand elle venait ici, elle sentait des choses qui rampaient dans sa jambe gauche. Elle ne pouvait pas se baisser, elle avait mal. Mais hier, l'homme de Dieu priait et elle a reçu sa touche. Et ce qui rampait en elle a disparu totalement. Elle peut maintenant se baisser. Elle a fait l'exercice devant, nous l'avons vu. Elle se baisse, elle ne sent plus aucun mal et elle loue le Seigneur. Amen. Our sister's name here is Amma. She is 25 years old. And in October 2021, she was pounding yam with her daughter. And she wanted to see how it was going in the mortar. Unfortunately, the pestle of her daughter fell upon her head, and it was trouble for her. Since that day, she was not fine at all. She went to hospital. All they did was to no avail. But by the grace of God, during one of the editions of the GCK, we started as usual on Thursday. She went there on Thursday. She was there on Friday. But on the Saturday night, when the man of God was praying, the Lord touched her, and all the disease, all the pain, and all the things he was feeling inside her completely disappeared and vanished away, and she was perfectly fine. And the second testimony is this.
Before coming here, she noticed that something was crawling in her left leg. And by the grace of God, yesterday night, when the man of God was praying, she was touched once again, and the thing that was crawling completely vanished away, went away, and she is fine. She can bend down. And we have seen her. She was doing all kinds of movements, and he's saying, "Praise the Lord." Nous allons suivre le témoignage en ligne. We'll follow testimonies online. Nous gagnons les du mais les pasteurs paient miase da CDD yikecho du camp popo America pa anyigbaji novia nglobena ye no dowom eye zirika kwa ye seveve de le dime enye veve se lia de na ye webe megatin yi do ajium eye ye don koeti be na judo pomonya kaka le jiyim eye ye chaka gba pele dodoa amen yo gbon poto akwa ye khodoyo zirika enumake eye egba nglo pere nti be na nukunu aku antontoye ela be na fi ke le vivia ya tema titre adjonwere wakafumau eye azon me don ko eti pastor egbo na mi cho ivai bena nuku agbato do la ponu eye gba fo do la zo azonli mi po evame eye mi akplo mi azon so ide Africa pe juga de kame Lagos le Nigeria afike nutu ike kpoge miala zandea adida se miase etem le zoazoli ega tro le zoazoli ke minane mi ide Lagos Nigeria oyombe Emmanuel afokure va jode tien le pe ke mi do megbea pe jinu veliame eye me tonu gedo me va wa sobupu na mawu ela be eto ike vai ike me no monya sim jisike ike womo le togoa nyicha mele kachacha mele no sim amen yo glo mamletoa amen mamla yo glo mebe de sa ati gakpomo bekie me zana so zona zonli va amen ma glo ko evo me so bekinyo pugbe me sonti kokwe na mawu le do ike mawu wona mlata wakafu mawu ya meno lo me afia olo vo kachacha me yo no ekpo eye wo se hallelujah azon mi akpo le mi ape nu po mo oji mia akatanami no vinyonwa ike kpo milia oyone be Martha Liberia pe juame yo no eye wo no dodoa sim eye nu popo yenye ye pe ku kimete kpo na nu o vo ma pa me pe gbedodora me gbe aye po nkovu eye azon ele kpo nu cheke nu kunue la fisi afi wa so bubu na mawu azon mi atro gbova lome mi atro gbova lome keke apeno anyi odilo ebe ne darua edona hu nya sepe da sedidi wa kafumawu ele kablegbedom ne di da siava wa de gomena mi atrenami
ebe kɔsida ɖeka wonye sia va yia ne ɖaɖɔa eɖɔna ʋu eye esi wòva teƒe ya yawo ɖe agbea dɔléle ma kpɔtɔ yi edzi vɔa fi ɖe agbe esime pastor do gbe ɖa eʋu yi ke dona ne yia ɖɔɖɔƒea be ʋua tso enɔ te tso fi ɖe agbe kaka va na egbea yemega yia ɖɔɖɔƒe ƒoa ɖɔaɖɔ ye ʋu le me kpɔ o. Alléluia. Kafu kafu na mau mia xɔ ame mamlɛa aƒenɔ aboa esɔham pe bla ne vɔ ne ye le esi pe asieko nye sia enɔ veve sem va fiesi ya dase ɖiɖi ge ɖe ƒe agbe me aɖi dase miase nyemenya le kama da kpe na nye mawo eye me va beki ye me sɔ ati ye me le kafi te le zɔ voa yawo ɖe agbea me xɔ nye dase ɖiɖi me xɔ nye nukunu akpe na dɔ yiwo katã wɔm Mawu le na mi. Zɔn liama kɔ zɔn miakpɔ zɔn wakafu Mawu dziha Micho le nyapa fɔdzi ame sia ame ne tsitre. Tegbe kafu Mawu. Tegbe kafu Mawu. Kple blibo. Nye Mawu enyo na mi. Nye mawenyo enyo na mi. Amen. Kafi ne mia do gbe ɖa akaka etsɔ ɖe etsɔ enye nkeke mamlɛa keke kpɔtɔkpɔtɔa medza bɔbɔ. For the grand finale. Alléluia. Amen. Alléluia. Tout à l'heure, Just now. quand on aura fini de prier, les pasteurs régionaux, les pasteurs de groupe, les pasteurs de district du Togo, vous venez devant, vous prendre les premières places. On a quelque chose à vous dire. Immediately after the final prayer, the regional pastors, the group of district pastors, and the district pastors in Lomé, we come for in Togo, please. We'll come to the first line of chairs so that we'll have some information to give to you. On va prier maintenant. Let's pray now. Dieu Tout-Puissant, Almighty God, que tu es merveilleux, you are wonderful. que tu es bon, You are good.
que tu es miséricordieux. You are a merciful God. Merci pour tout ce que tu as fait ce soir. Thank you for all that you have done this night. Merci pour ta puissance que tu as relâchée dans le camp. Thank you for the power that you have released in the camp. Merci pour tous ceux qui sont convertis aujourd'hui. Thank you for all that were converted today. Merci pour tous ceux qui ont été guéris et libérés, délivrés. Thank you for all that were healed, saved and delivered. Nous prions que tu reçoives nos remerciements au nom de Jésus. Tu l'as fait ici en ce lieu Alpha. Tu l'as fait dans d'autres lieux dans le monde entier. Tu l'as fait en ligne aussi. Nous te remercions. Nous te louons. Nous t'adorons. Notre joie est grande. Que la joie soit permanente au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, que toute l'énergie que ton serviteur, ton envoyé, le promoteur de JCK, toute l'énergie dépensée ce soir, que tu la lui renouvelles encore. Pray that all the energies that your servant, the governor of JCK, have spent, you replenish it in Jesus' name. Et que demain, ils viennent avec une nouvelle force. Garde-le et préserve-le. Merci pour tout ce que tu as fait aujourd'hui. Et comme nous rentrons, que chacun rentre sain et sauf chez lui au nom de Jésus. Merci pour la réponse. La gloire est pour toi seul. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. May God bless you.